Всі ми страшно вдячні летучому університету, Тетяні Водолажській, Юлії Галіновській за можливість цілий год бути разом з Абдіраловичем, роз'їжджаючи по городах і містечках нашої родини і розповідаючи в Гомелі, Городні, Ненецьку, там, Бобруйську про этого мысляра и такое мышление. Ну и нарешті всі ці вандровники, вандровні інтелектуали собрались в одно місце на такое дивное, закономерное подсумование этого года Абдіраловича. Моя задача вельми проста – давати слово. Ось, перш за все, Владимиру Мацкевичу, який не їздив разом з нами, але уважливо назирав і тепер скаже своє. Доброго. Как мне займать часу, напевно, треба ніяк скоротиться. Абдіралович – это такий нераскритий суд, який мені особисто розкривався справді тягом минулого року. Так отрималося, що читав я Анатолія Петровича. І перший раз, коли я читав, я просто не звернув увагу на цей текст. Прогортав, може, і проскочив деякі фрагменти, бо текст мне подался вельми постмодернистским, а при том, что я не люблю постмодернизм ніяк, то и не надал в этом уваги. Чому постмодернизм? Тому що там амаль кожний абзац утримовує в собі ілюзію певної, ці скритою, ці напростою спосилку на яку-небудь філософську ідею, на філософію того чи іншого автора, ці, на певний накерунок, навіть на такі накерунки, ці на такі філософські напрацовки, які нам відомі стали вже після смерті Абдіраловича. Другий раз я зачепився за Абдіраловича після того, як Михайло Боярин на минулій літній школі зробив свій доклад про Абдіраловича. І зробив його таким чином, що немагчыма було обмінути, і я ще раз прийшлося звернутися до цього тексту, і я відкрив для себе у нім шмат інших ніяких речей, про які я так само некалькі слов скажу. Ну, а уже апошні раз я прочитав після того, як послухав Тетяну Шевцову на минулій конференції про Абдіраловича, і тут уже я читав, напевно, зовсім іншим чином, ніж два перші рази. Я читав з уліком нашої спречки, яка відбулася. Ну, не спречки, а певне там питання. Я читав, розважаючи про контекст, про фон, на яким з'явився цей текст. Текст з сумнівним, коли вірить Сергію Волцу, авторством. Але ж, коли б Абдіраловича ці Кончевського не було, його варто було б придумати. І в этом контексте такий щільний текст, я б сказав, навіть не текст, а конспект. Конспект мислення того часу, 20-х годів, після Першої Сусвітньої війни, час, який покуль ще ми, напевно, не усвідомили, як вельми поворотний час. Було шмат ідеїв, шмат напрамків думки було у той час закладено. Ми цим користаємося, амаль не звертаючи увагу на перших границь. І ось порівнюючи те, як я прочитав Абдіраловича третій раз з тим, як я читав його перший раз, я ось що зауважу. Відбувалася перша ідея, ці перша теза
на якую адразу чытач потрапляе у тэксце Абдзіраловіча, гэта ўсход і захад. Ну, здавалася б, што новага можна сказаць пра гэтую банальшчыну, да, што захад ёсць захад, усход ёсць усход. Гэта да Абдзіраловіча абмяркоўвалася вельмі грунтоўна на працягу больш за 100 гадоў, калі тыя самыя немцы лічылі сябе ўсходам разам з Прусіяю, Ніжняю Саксоніяю, якую дакладна лічылі ўсходам, а вось тыя нямецкія малыя княствы, курфюрсты, якія складаюць сённяшнюю заходнюю Германію, якія разумелі, што захад гэта Ангельшчына, гэта Францыя, захад гэта тыя жыхары ніжніх земляў краіны Мааса, якія перасталі быць дойч, карыстацца мовамі дойч, а сталі, думалі, нейкую сабе дач. Гэта захад. Прусія гэта ўсход, а вось гэтыя гаротныя мелкія княствы знаходзяцца паміж усходам і захадам. Вось гэта канец 18-го, пачатак 19-го стагоддзя, калі яны абмяркоўвалі вось свой такі гаротны лёс паміж усходам і захадам, потым прасоўваўся ўсё далей на ўсход, ну і тут Абдзіраловіч вось зноў разважае пра гэта. Здавалася б, зноў жа, амаль немагчыма знайсці штосьці цікавае для сучасніка тут. Але ж пры апошнім чытанні я бачу, што это зусім не банальнае разважанне. Настолькі не банальнае, што там можна угледзець, напрыклад, супрацьстаянне двух лічных сістэмаў, пра якія шмат разважаў сучасны прафесар Стэнфордскага універсітэта Владзімір Лефевр. І менавіта праз вось такі зачэпкі за гэтыя этычныя сістэмы, не называючы іх такім чынам, але ж падкрэсліваючы самыя грунтоўныя рысы гэтых сістэмаў, Абдзіраловіч супрацьстаўляе ўсход і захад. І гэта не проста ўсход, там, далёкі ўсход, там, Індыя, Кітай. Это нават не супрацьстаянне славянскага свету і рамана-германскага, як часам гэта супрацьстаўлялася. Гэта нават не Расія і Польшча, хоць усе гэтыя стасункі паміж усходам і захадам Абдзіраловіч чапляе. Это нават не Візантыя і Рим. Гэта сапраўды цывілізацыйна-этычнае супрацьстаянне. І ён імкнецца знайсці месца беларусаў у гэтым цывілізацыйным разломе. Потым, калі гартаць далей, то пачынаеш звяртаць увагу на некаторыя рэчы, якія, ну, можа быць, не столькі папулярныя ў тыя часы былі, хоць таксама абмяркоўваліся. Гэта і канцэпты моды, канцэпт дысцыпліны, не кажучы ўжо пра семіотыку, якую ў спрошчаным выглядзе Абдзіраловіч спасылае да формы і зместу, інтэлехі, субстанцыі, напэўна, апелюючы амаль да Арыстотеля, але ж падае это таксама у вельмі кароткім, лапідарным такім выглядзе, як можа быць пачатак і сучаснай семіотыкі і эпістемалогіі. І такім чынам, калі з трэцяй спробы прачытаць Абдзіраловіча, улічваючы кантэкст, месца напісання, тыя чыннікі, якія былі у вільнай Беларусі тых часоў, то разумееш, што в Беларусі жыў велізарны геній, які мог бы, напэўна, раскрыцца і працягнуць вось тыя толькі пунктірам намечаныя нейкія рысы, якія потым сталі хваляваць мысляроў, філосафаў 20-го стагоддзя і далі магчымасць ім стаць велізарнымі постацямі, фігурамі у філасофіі мыслення 20-го стагоддзя. А гэта было ўсё ў нашай сялянскай Беларусі. У Беларусі, якая не мела на той момант выразнай формы сапраўды і нават не імкнулася гэтую форму набыць. І, можа быць, тады трэба параўноўваць вось гэтую з'яву Абдзіраловіча з нашым часам, калі мы таксама
не маем формы, ці не мелі цягам гэтых 20-30 гадоў існавання сучаснай Беларусі напярэдадні набыцця незалежнасці і пасля, не маючы формы, але шукаючы яе, шукаючы праз, з аднаго боку, запазычванні з таго ж самага захаду і з таго ж самага ўсходу, як адзін складнік гэтых пошукаў формы, і канструктывісцкае стварэнне формы, якое, можа быць, не мае такой грунтоўнай, паслядоўнай, сістэматызаванай гісторыі, практыкі, як пошукі формы, але ж стварэнне гэтай формы пакуль, скажем так, нами не вельмі асэнсоўваецца, не вельмі аналізуецца, нават не заўважаецца. А мы яе ствараем, і гэтае стварэнне формы, в якім удзельнічаюць, так скажем, часткова удзельнічаюць дакладчыкі нашага летучага універсітэту, мы потрапляем у шэраг канфліктаў, нават, можа, і скандалаў, можа быць, не агульнанацыянальнага маштабу, а такога інтэлектуальнага асяродку, бо стварэнне формы заўсёды суправаджаецца гэтымі канфліктамі і спрэчкамі як з бясформеннасцю, так і з застыўшымі, зацвярдзелымі формамі былых часоў, мінуўшчыны і тых культураў, на памежжы якіх мы гэтую форму ствараем. Мы канфліктуем як з усходам, так і з захадам, мы канфліктуем з самімі сабой мінулымі, і мы працягваем вывіваць, выпрацоўваць, канструяваць тую форму, якая яшчэ не набыла выразных рысаў, але ж ужо супрацьстаіць і жалезабетонным формам, які былі калісьці там БНФ. І тыя, хто распачаткоўвалі сучасную сёння ментальнасць беларускую, і дыскурс беларускі. І ўсіх тых паслядоўнікаў розных філасофскіх сістэмаў, падыходаў, якія ветрамі цывілізацыі заносяць на нашу зямлю. І параўноўваючы нас з Абдзіраловічам в гэтым сэнсе, прыходзіцца прызнаць, што пэўная пустэча, пэўная бесформеннасць вось гэтая, яна з аднаго боку спрыяе творчасці, крэатыўным падыходам, спрыяе таму, каб, як Абдзіраловіч, збіраць перліны думкі 20-го стагоддзя ў адным каротенькім канспекце сучаснай на той момант думкі. Мы таксама гэта робім, бо не маючы акадэмічнай вялікай традыцыі, не маючы крытычнай працы інстытута філасофіі, які выдаваў бы тэксты мінулых гадоў і эпохаў і сучасныя з акадэмічным апаратам, з трактоўкамі сітуацыі стварэння, з тымі апанентамі, з якімі спрачаліся мінулыя аўтары і сённяшнія аўтары. Усё гэта пэўным чынам радніць нас з сітуацыяй аўтара тэксту вечным шляхам, кім бы ён ні быў. І задае пэўны рэфлексіўны накірунак асэнсавання саміх сябе, што мы робім в гэтым сэнсе, і дзе, на якім этапе, на якім пункце на шляху, в гэтым адвечным шляху мы сёння апынуліся, і якія ростані, якія перакрыжаванні нас чакаюць менавіта зараз, у гэты момант, і ў бліжэйшай перспектыве. Таму думаю, што тэкст Абдзіраловіча павінен быць не толькі, скажем так, уключаны ў пэўную хрэстаматыю, абавязковую хрэстаматыю беларускай думкі, але ж і стацца прычынай грунтоўнай працы па філасофаведенні,
даследаванню становлення сучасної беларускай думкі, сучасной беларускай формы. Ну, напэўна, так коротко і бегло я на этом скажу. Ну так, для меня крыху загадкавы конец, які не зусім як бы вынікае з самого промовления. Может, кто потлумачит, Да, я что тут все ж таки хотел сказать коротенький Владимир. момент, да? То есть я вот згадав категорію моди, да? Якую так само трактує Абдзіралович. До моди ж звертається, наприклад, і Фуко, аналізуючи там Канта. Да? Феномен моди заюзаний, такий затертий у попсовій думці 20-го століття. А Абдзіралович схапіў вось гэтую істотную рэч, што, скажем, сацыялізм, нацыяналізм, нейкія іншыя такія вялікія наратывы, якія ўплывалі на станаўленне нацыяў пасля новых нацыяў пасля Першай сусветнай вайны, гэта не сутнасныя рэчы, а гэта мода. І яны існуюць у выглядзе моды, якія захапляюць вялікія масы людзей, якія не паспяваюць асэнсаваць тыя грунтоўныя рэчы, якія ў гэтых падыходах закладзены. Праходзіць дзесяцігоддзі, пакуль гэта асэнсоўваецца. Але ж мы існуем у яшчэ большым кантэксце моды. І паколькі мы існуем у глобалізацыі, не з'яўляючыся цэнтрам вытворчасці веды, ідэяў і так далее, то на нас гэтая мода ўплывае сваімі менавіта павярхоўнымі і другаснымі чыннікамі. І мы сёння тут як гэтыя правінцыялы, якія ганарацца тым, што адхапілі штосьці з моды сходняй, з моды заходняй, з моды паўночнай, да? Ганарымся гэтымі вопраткамі, строямі з чужой моды, смяемся над імі часам, крытыкуем, канфліктуем з гэтай нагоды, не звяртаючы ўвагу на тое, што ёсць аўтэнтычнае сваё, якое толькі ствараецца, якое не мае той традыцыі, апірышча на якую дае легітымнасць пэўным думкам і так далее. Што я, напэўна, хацеў сказаць. І хочу. Все равно у меня осталось такое. Нет, ну это не только от Владимира, у меня будет такое отчувание, что чем больше мы говорим про Абдзіраловича, тем меньше мы его разумеем. Что сама падзея – это что-то страшно пригожее и грандиозное, не ведаю, там, пачатак беларускай метафізікі, ну вот такая касмічная падзея. А мы спрабуем перашыфраваць гэтую касмічную падзею у родны кут, у штосьці такое зручнае, звыклае, карыснае, зрэшты, для беларускага народа і ягоных інтэлектуалаў. Абдзіралович сам гэта робіць. Ну, і ён дазваляе так рабіць. Можа быць, гэта і правільна. Не ведаю. Татьяна, что вы? Татьяна Швецова, коллега. Прошу. Я хотела бы на несколько моментов прореагировать и из того анонса, который присылали, который был на сайте Летучего университета, и, может быть, вслед дискуссиям, которые на конференции состоялись. Ну, прежде всего, наверное, что на это слово «итоги», да, подвести какие-то итоги к тому циклу лекций, который состоялся. Я уже говорила, что перед тем, как попытаться высказаться тоже каким-то образом по поводу текста Абдзіраловича, сначала просмотрела все те видео, которые были в записи в лекциях. Вот я думаю, что это слово «итоги», конечно, надо понимать очень так условно. Итоги в том смысле, что, наверное, вслед вот этим лекциям, прочитанным, дискуссии на конференции, можно было бы сегодня видеть итоги в том смысле, что какие-то новые дополнительные вопросы могут быть поставлены, какие-то новые перспективы намечены, куда можно было бы, исследовало бы, да, которые видим наиболее актуальными, по меньшей мере, из контекста сегодняшнего дня. Вот на некоторых лекциях
прочитанных в рамках этого цикла, звучал тезис о том, в разной формулировке, тезис о том, что Абдиралович — это наш современник, вот мыслитель, который вот сегодня мы относимся к нему как к современнику. И мне кажется, я просто пытаюсь понять, да, какой смысл следовало бы в это вкладывать. И когда сегодня, что Владимир говорил о чуде, то есть чуд, с которым мы сталкиваемся, знакомились с творчеством Абдираловича, с этим эссе, с его фигурой, то что тут, на мой взгляд, чрезвычайно интересно, это то, что этот феномен, он же виден именно то есть потребовалась вот эта историческая перспектива, из которой видно вот эта многогранность. Извините за какое-то нелепое сравнение, но сейчас есть разные такие детские игрушки, их покупаешь и бросаешь в воду, проходит время, и играешь вот с этой новой игрушкой, и она на самом деле намного больше в масштабе, чем первоначально какая-то точечка, которую ты там купил в упаковке. Вот тот Абдиралович как феномен, да, который мы контекстуализируем и проблематизируем сейчас и интерпретируем, вот это вот чудо, этот феномен, это то, что открывается из нашей сегодняшней исторической перспективы. И, соответственно, в наших глазах Абдиралович выглядит как наш современник, и вот обретая какую-то полноту и многогранность именно из нашей исторической перспективы. То есть то, что он говорит о Беларуси, оно как-то сработало, да, исполнилось, выстрелило, я не знаю, какие тут использовать слова уместно, вот именно сейчас. Сейчас это стало каким-то событием и стало обретать какое-то множество измерений, обрастать этими измерениями, ну, просто с невероятной скоростью. Одно предлагаются все новые и новые такие способы контекстуализации и этого текста, и указывается на какую-то его особую эвристику. Но сегодня, знаете, не по отношению к той Беларуси, а именно из перспективы сегодняшнего дня в отношении той задачи Беларуси, которую тогда сформулировал Абдиралович. То есть вот это вот исторический какой-то дифферанс такой, который здесь появляется, он как-то очень продуктивно работает, концептуально работает. Что, если не повторять то, что говорилось, ну, в частности, не повторять те тезисы, которые я представляла на докладе, и попытаться, отталкиваясь от них, может быть, еще какие-то значимые вещи выделить, которые не прозвучали, ну, или не были рассмотрены должным образом. Мне кажется, мы ни в лекциях, ни на конференции пока не особенно уделяли внимание тому, хотя у Абдираловича это прописано тоже достаточно отчетливо и акцентированно, не уделяли внимания тому, что ведь у него прослеживается различие между социальными формами, то есть формы социальной жизни, ну вот этот пример с кооперацией, той формой, которая будет адекватна историко-антропологическому измерению самих белорусов. Вот это есть форма, проблематика социальной жизни, но ведь у этой социальной жизни, если к ней приходить и как-то ее реализовывать, есть одно непременное политическое условие. Оно проговаривается совершенно категорически. То есть вот эта нация творчества возможно при условии, если не будет этого внешнего давления, примусу, и если будет независимость. Политическое условие и политические формы жизни, они вот достаточно внятно различаются в этой работе. И хотя, может быть, не составляют такую генеральную линию в его рассмотрении. И мне кажется, это как раз этот вопрос тоже принадлежит к кругу вопросов, которые ну, просто взывают к такой актуализации с перспективы сегодняшнего дня. Развлечение социальных форм и политических форм, форм организации власти, то есть таких форм политической жизни, которые соответствовали бы этому принципу льющейся формы. В этой связи у Абдираловича есть несколько интересных тезисов. Например, тогда, ну вот здесь есть и историки, и социологи, которые в исторической перспективе работают. Вы помните, в этом тексте Абдиралович говорит о том, что, ну вот, сформулировав это условие, что независимость как непременное условие для нациотворчества вот по принципу льющейся формы, и потом буквально несколько замечаний по поводу того, что в этом вот сейчас начинает формироваться политическая мысль, и потом одно короткое замечание. Но, к сожалению, этой политической мысли
как раз не хватает вот того самого творчества. То есть вот этой принципа льющейся формы, которая разворачивалась все-таки в фокусе такой социальной антологии или социальной аналитики. Но само вот это развлечение, мне кажется, очень важным. То есть предполагается, что, ну, важным хотя бы еще потому, что при том, что ключевая тема текста «Нация творчества», если уже этот вопрос ставится о нации творчестве, конечно же, есть вопрос о формировании национального государства. Это не в фокусе текста Абдиараловича, то есть вопрос о национальном государстве, ну, строго. Но там, где он выходит на вопрос власти, конечно же, по умолчанию надо иметь в виду формирование суверенного, независимого национального государства. И если для Абдиараловича, насколько я понимаю, в том историческом контексте актуальным было отсутствие как раз внешнего принуждения, то есть принуждение, соответственно, там, со стороны Польши и со стороны России, ближайший контекст, который им проговаривается, то как вот этот дискурс принуждения применительно к релевантным формам политической жизни, как он выглядел бы сегодня. Но вот сам этот вопрос, который у Абдиараловича так контекстуально формируется, мне кажется, очень современным и очень важным. Тематизация тех форм политической жизни, которые соответствовали бы вот этому идеальным социальным формам. И в этой связи тоже есть интересная, и уже из современности интересная социологическая констатация. Самые разные социальные теоретики и социологи современности обращают внимание на то, что последние 30-40 лет отличаются как раз тем, что в западноевропейских странах полномочия государства, то есть государство как такой основной инстанции организации структур власти в стране, в обществе, государство все больше и больше делегирует самые разные функции другим инстанциям. То есть происходит такая, ну, как деполитизация, что ли, да? Деэтатизация. Да, ну, да, можно сказать, и таким образом сформулировать. То есть и в этом смысле вот этот вопрос относительно развлечения между идеальным какими-то формами социальной жизни и релевантным формам организации структур власти, вот это то, что, мне кажется, тоже заслуживает такого внимательного рассмотрения, отталкиваясь от того, как это сформулировано в эссе Абдиараловича. И еще на два момента кратко я хотела бы обратить внимание. Вот это эссе тоже дает основания для того, чтобы обратить внимание на два очень интересных проблемных поля. Одно уже многократно звучало, связано с развлечением цивилизационным и ситуацией промежуточности, развлечение между Востоком и Западом. Мне кажется, что тоже этот текст просто подталкивает к тому, чтобы специально осмыслить вот различные оптики анализа промежуточного положения того или иного социального или там политического образования. Тоже я вот прошу прощения у коллег, что сейчас точно не вспомню, в чьей именно лекции, может быть, даже и в нескольких, говорилось о том, что когда Абдиаралович писал этот текст, был соответствующий, например, текст Максима Горького, посвящен, где Валентин, вы говорили, да, где тоже, ну, вообще, я так понимаю, это как-то было репрезентативно, может быть, для интеллектуальной ситуации того времени. Но Горький говорил как раз о промежуточном, об особых задачах, которые стоят перед россиянами, в связи с тем, что Россия занимает промежуточное положение между Востоком и Западом. Этот же самый тезис подхватывает Абдиаралович, но оптика-то совершенно другая. И значит, аналитические результаты должны быть какие-то принципиальные иные. То есть это вот такой косвенный, интересный исследовательский вывод, тоже к которому располагает эта работа. Требуется очень интересная такая исследовательская задача, отсюда вытекает действительно сравнить вот исследование вот этой позиционирования социальности между Востоком и Западом в зависимости от того, идет ли речь о таких больших, да, масштабных единицах, как Россия, или же вот в той оптике это проводится, как это делал Абдиаралович. И последний момент, тоже вопрос, который как-то так вычитывается из этой работы, это
вопрос, связанный с амбивалентностью, белорусского этоса. И здесь можно просто выстроить интересные мосты между таким общим местом из исторической антропологии или психологической антропологии, когда говорят, что ирония – это такая характерная черта белорусов. Вот, мне кажется, какое-то наведение мостов между текстом Абдировича здесь тоже возможно, потому что когда он неожиданно, да, вот так совершенно позитивно, конструктивно трактует не невысказанность, невызначенность, непроговоренность белорусской ситуации, предлагая свою эвристику помежа, то он, на мой взгляд, выходит на очень интересную тему, связанную как раз вот с амбивалентностью белорусского этоса, в том числе в таком эмоциональном измерении или в аффективном измерении. Потому что если, очень схематично говоря, складывается такая картина или такая история, что история, взять хотя бы, даже если ограничиться XIX веком, что история существования белорусов как самостоятельного этноса, приближающегося, да, и актуализирующего для себя задачу нациотворчества, характеризуется вот этим драматическим, постоянным сочетанием, равноисходностью драмы, связанной с постоянным пресечением усилий по самовозначению, и одновременно с тем или иным позитивным опытом выживания, то есть все равно сохранение и воспроизведение усилий по самовозначению, то вот эта аффективная амбивалентность, она, на мой взгляд, и как-то перекликается вот с этим общим местом из психологической антропологии в определении белорусского народа как ироничного, да, по своему складу. Думаю, пока я ограничусь вот этими несколькими замечаниями, просто для того, чтобы добавить еще, да, вкинуть еще несколько таких интересных тем и вопросов, которым, на мой взгляд, этот текст располагает, и которые сегодня действительно являются и могут быть прочитаны из перспективы современной ситуации, исторической, политической, социальной. Татьяна, ну, конечно, самозагадковая, но все традиция целая. То есть так все начинается у всех ясно, прозрысто, а скончается вот такими. Кто у нас третий? Ну, начнем. Я забыл. Мне... Кто? Михаил. Прошу выказаться. Ну, сформулировали тему этого розважання як Абдирович про 100 годів. Власне, а чому ми справді про 100 годів звертаємося до такого тексту і цілий год з великою цікавістю присвячаємо цій постаті? Что огульного поміж тем, что было 100 годов тому, и теперь, что засталося тем же самым? Бо змінилося ось, ну, майже що все. Коли порівняти ситуацію, в якій текст створявся, і ситуацію зараз, зміни справді колосальні. На мой погляд, огульне це неприймання наявної форми як своєї. Як у той час белорусский национальный проект, белорусский национализм не приймав наявні культурні державні форми як свої власні, так і сьогодні ми не приймаємо наявну громадську державну культурну форму як свою. Тобто Республіка Білорусь не сприймається белорусским націоналізмом як власна форма, створена собою форма. З другого боку, справді, коли ми порівняємо, що хотіли і що отримали, то на самом деле, что можно лишить национальный проект формально завершенным. У нас есть набор национальных стандартов, есть национальная держава, есть войска, символы, межи, литературная мова,
може бути не така, як нам хотілося, але як би ми не придиралися, в принципі, тое, що можна було б лічити своїх, у нас сапраўды ёсць. І ті задачі, які беларускі нацыяналізм ставіў на пачатку 20-го стагоддзя, яны маглі бы лічыцца выкананымі. Але не лічыцца. Мы по-ранейшаму знаходзімся ў сітуацыі непрымання за сваё таго, што ёсць. І в гэты момант паміж намі і тэкстам Абдзіраловіча ўзнікае рэзананс. Гэта рэзананс гэтага непрымання. І тут узнікае, власна, традыцыя. Мы, звяртаючыся да гэтага тэкста, простое, что у нас совпадае, усталёўваем традыцыю. Бо традыцыя з'яўляецца не тады, калі з'яўляецца настаўнік, а тады, калі з'яўляецца вучань. З другого боку, а што сапраўды змянілася, што тады, чаго тады не было і зараз ёсць. А тады не было філасофіі. Власна, беларускі нацыяналізм складаўся на той час людзей абсалютна практычна арыентаваных. Яны займаліся нацыянальнай справай, дзелам, учынкамі. І людзей, якія бы маглі Абдзіраловіча прачытаць на патрэбным узроўні, успрыняць яго на тым жа ўзроўні, на якім ён напісаны, можна сказаць, што і не было. Увогуле, сфера тэорыі, чыстай тэорыі не была структурнай часткай беларускай культуры. Просто в прынцыпе. Было ўсё, як Акудовіч кажа, а філасофіі не было. Беларусам дазвалялася вельмі многае, але не дазвалялася мысліць. А сёння ёсць. І гэта другі момант. Насамрэч, мы, звяртаючыся да Абдзіраловіча, робім больш важнае, чым проста разумеем, не знаю, сэнсы, закладзеныя ў гэтым тэксце. Мы усталёўваем беларускую інтэлектуальную традыцыю. Што такое беларуская філасофія? Оно ствараецца зараз, калі мы звяртаемся да гэтага тэкста. Філасофія, як традыцыя, з'яўляецца тады, калі з'яўляецца вучнем. В прынцыпе, гэта для мяне прынцыпова важны момант. Што яшчэ змянілася вельмі моцна? Нацыяналізм беларускі таго часу і цяпер ён сапраўды вельмі розны. Сапраўды, Абдзіраловіча вельмі моцна нас абурае в нечым, калі мы з гледзяча сучаснага нацыяналізму яго чытаем. То есть гэтая вся тэарэтыка памежжа, непрыхільнасці да ўсходу і захаду, яна ж абсалютна не патрапляе ў сучасную нацыянальную ідэю, як мы яе разумеем. Так? Мы ўжо давно знайшлі сваю сярэдзіну, прыўласцілі сабе гісторыю Вялікага княства Літоўскага. У нас ёсць нейкі такі сярэдзінны шлях. Не усведомляем давно уже себе, як тое, што вагаецца паміж усходам і захадам. В прынцыпе, мы прывласцілі сабе не толькі гісторыю, мы прывласцілі сабе творы, створаныя на іншых мовах, што, в прынцыпе, беларускі нацыяналізм той час не рабіў. Все створанае на гэтай тэрыторыі па-польску, па-габрэйску, па-расейску, мы ўжо лічым сваім. І гэта наша цяпер стандартная сапраўды практыка, пра што гаварыла гадарня Ірына Дубінецкая ў сваёй лекцыі. І тым не менш, незважаючы на тое, што Абдзіраловіч вельмі рэжа нам вуха сваімі такімі, на сучасны погляд, наіўнымі ўспрыманнямі беларускай гісторыі, як гісторыя нейкае вагання паміж усходам і захадам, гісторыя нейкай непрыхільнасці, непрытульнасці, ненаяўнасці сваёй уласнай формы, ён для нас непазбежны тады, калі мы пачынаем думаць, калі мы пачынаем мысліць. І, в прынцыпе, гэтая сітуацыя, яна фармулюе пытанне. Калі для нас сапраўды актуальна гэтае непрыманне існуючай формы як сваёй, у нас ёсць фактычна два шляхі.
або мы настойваем на гэтай вось лініі Абдзіраловіча і настойваем на стварэнні ўласнай формы. А гэта прэтэнзія нашмат большая, чым мець сваю нацыянальную дзяржаву, нацыянальную культуру. Гэта планка абсалютна іншага ўзроўня. Гэта мець сваю культуру і цывілізацыю вялікага стылю. Або мы прымаем чужую форму. Прымаем нейкі набор еўрапейскіх стандартаў і як усе астатнія супакоімся на гэтым. Будзем як там літоўцы і палякі. Вот перед нами стаіць такі важны выбар. Вот гэтае непрыманне наяўнай формы як сваёй, што з яго вынікае? А што рабіць з той формай, которая ёсць? Што рабіць з Рэспублікай Беларусь? Вот, непрыманне гэтай формы, яно з яго лагічна вынікае дэмантаж, гэта яго пабудова на гэтае месца абсалютна нечага іншага. Нацыянальны праект павінен цалкам пераўявіць сабе там гэтую тэрыторыю, зрабіць нацыянальную рэвалюцыю, пабудаваць нешта абсалютна новае. Як з гэтым жыць? Ці можна з гэтым дамовіцца? Каля таго, гэтыя два адказы, прыняць чужую форму, стандартызавацца і настойваць на сваім унікальным шляху, яны ж не даюцца або адзін адказ, або другі. Яны даюцца адначасова. Частка людзей дае адзін адказ, частка другі. І все яны жывуць у адной краіне, яны працуюць над адной культурай. Ці могуць яны паміж сабой дамовіцца? Ці могуць яны якім чынам будаваць адну культуру? Як тыя, хто хоча ствараць унікальную форму, яна непазбежна будзе выглядаць у люстэрку такіх старых культураў наіўнымі гэтай формы, яны будуць дзіцячымі. Якім чынам гэтыя два адказы могуць суіснаваць? Як можна адначасова ствараць сваю форму і стандартызавацца? Трэці момант то, што мы уступаем у эпоху вялікай цякучасці, адной вялікай ліючайся формы. Власна, глобалізацыя, яна несе нам такія вельмі маштабныя змены для нас. Цалкам магчыма, што формы, у якіх мы раней сабе мыслілі, нацыянальная дзяржава, яны будуць проста неактуальныя в бліжэйшыя гадоў 20. Нам давядзецца абсалютна пераўявіць сабе ўсе формы, у якіх мы рэалізуем нацыю. Калі мы ўвогуле збіраемся трымацца за нацыянальны праект. І, в прынцыпе, гэта вельмі важны выклік. Ліючаяся форма прыйшла да нас не як тое, што мы самі стварылі, а як глобальны свет, які нам навязвае як татальную тэхналогію. А мы самі, маючы ў сябе такі запавет мыслення, здольныя справіцца з гэтым. У якіх формах мы зможам існаваць у 21-22 стагоддзі, як нам справіцца з гэтым глобальным выклікам. Власна, пра гэтыя пытанні, я думаю, вам варта разважаць. Что Михаил радикально повысил ставки. То есть на кону была русская цивилизация и культура великого стиля. И вот это новый цивилизационный выбор, если мы альбо зробим, альбо ухилимся от выбирания традиционным белорусским духом. При вас как? Кто из вас? Я могу, думка у меня такая з'явилася, когда я Михаила слухал про... Я недавно прочитал роман «Свеженький». Такий белорусский националистичный роман «Вельми талановитий». Але при тим центральные мотивации поведения человека упираются у физиологию, у инстинкты натуральные. И вельми войовниче отмовляется этика, такая любая. Тем больше, правый человек это лайниковое слово. Вот. И хоть написано все талановито, я с великой тяжкостью это все дочитал до конца. Там автор, до речі, приходится
аўтар беларускі нацыяналіст канкрэтна. Ён прыходзіць да атаясамлення, да усялення сябе ў Брэйвіка. І ідзе вот такі кошмарыще, прычым такая чарната вылазіць з такіх ям кошмарных. І я просто такую заўвагу хацеў сказаць, што вялізная прыватнасць тэксту Абдзіраловіча ў тым, што гэта нацыянальны праект этычны. І менавіта ў этычных нормах, у паведзенческіх нормах нацыі, там асобных яе прадстаўнікоў шукаецца сваё, шукаецца з чым нам ісці далей у будучым. А у такой же этычнай форме этычнага праекту нацыяналізм паўстаў і на пачатку 80-х гадоў. Все эти моладзевыя рухі яны былі вельмі этычныя, там не панавалі ніякія цёмныя інстынкты, там і д'ябал не выпускаўся з душы ніколі. Наадварот, это было і прыгожа, і добро перамагала зло. І вот Михаил казаў пра што мы маем сёння. Мы маем сёння дзяржаўны праект цалкам пазбаўлены этыкі, таму што я чытаў гэтага аўтара, і я быццам чытаю Лукашенку ці ўсіх этих давыдзек нейкіх. Вот это вот чарната душы выпускаецца на гонкі. Гэта все там, ну я цытаваць не буду, вы 1000 разоў этих цытат наслухаліся. І з самого верху, і з сановнікаў розных. Просто гэты праект беларускай дзяржавы трэба вярнуць яго этычнасць. Якраз вот вярнуць тыя паняткі, па якіх сёння жыве заходняя цывілізацыя, з якімі змагаюцца вот Брэйвікі, змагаецца там ісламская дзяржава, змагаюцца. Ну, добро мусіць перамагаць зло. Это непазбежны закон, інакш самый галоўны спадзеў усёй чалавечай цывілізацыі, што яна ўсё ж захаваецца вот такой добрай і захавае гэта насуперак вот этой вот ваяўнічаму прарастанню нейкай, хай сабе прыроднага, але абсолютно дзікага нейкага стрыжня, які просто прагне ўсё разарваць, знішчыць, як ён піша, аўтар, мы прыйдзем вандаліць. І ў гэтым ёсць капітальны нейкі матыў вот жыцця, все там цярпець для того, что все ж таки мы прыйдзем вандаліць. І вот это с Абдзіраловічем, это на розных полюсах увогуле чалавечай свядомасці знаходзіцца. І таму, я не хацеў бы паўтарацца, але вот вярнуць Абдзіраловіча ў Беларусі, це ёсць напоўніць нацыянальны дзяржаўны праект этычнасцю. Все, что Сергей рассказал, вельмі цікаво, і хотілося б на гэта рэагаваць, это уже будзе іншая дыскусія. Але можа тут трохи зачаплю. Але я хочу пачаць з таго, што мне на пачатку Владимир Владимирович сказаў, што з 3-го разу ацаніў Абдзіраловіча. Мне таксама Абдзіраловіч браўся далёка не з першага разу, і гады, можна сказаць, Абдзіраловіч ніяк мне не браўся. В сэнсе, што я не могла яго полюбіць гадамі. Чаму яго не могла полюбіць? Таму што, як я яго прачытывала на пачатку, ён не заўважыў Беларусі. Ён гаварыў пра Беларусь, і ён не заўважыў Беларусь. Вот Михаил зачапіў гэта. Што ён гаворыць пра Беларусь, якая усведамляла сябе вось на мяжы 19-20 стагоддзя. Все. А тое, што да гэтага была Беларусь, яго толькі з Карына паўстае, якого ён перыяд арыенцір, але і з Карына яму цікавы пераважна быў тым, што ён як бы ані ўсход, ані запад, што ён як бы і ўсход, і запад, але нічога больш. І што адмаўляў, сказаўшы на пачатку, што хай нам свеціць Карына у нашым падарожжы, ён больш да гэтага святла не звяртаецца.
І калі вот так вот гэты зачин Абдзіраловіча, як на маю думку, оно патрабавала працягу. І дзе ж тады Скарына? І Скарына не паўстае, і не паўстае сапраўды, вот я, як Михаил сказал, не паўстае Великае княства. Не вот так вот просто мимоходь, так? Але зусім мимоходь, вся проблема в тым, што Беларусь стаіць, вот, як бы это сфармуляваць, она вельмі добра бачыць все кепскае, што сфармуляваў для сябе, як выбудаваў сябе Усход, все кепскае, як сфармуляваў, выбудаваў сябе Захад, і Беларусь бачыць, што гэтага як бы нам не падыходзіць, што на все, там асабліва, калі там гаворка ідзе пра палітычныя формы, все праз Беларусь прайшлі, і Беларусь абсалютна на кожную з іх скажа: дзякуй, я гэта ўжо ем, і што я гэтага больш не хачу, таму што яно не маё, таму што яно не цікава. Але тое, што якраз з Беларусі былі запазычанні і на ўсходзе, і на захадзе, вот гэта абсалютна не прагучала. І яно, як бы, вот, то есть мне заняло час прымірыцца і зразумець, і пабачыць, што Абдзіраловіч мае рацыю, нават не гаворачы пра тое, пра што мне хацелася бы, как ён гаварыў, не гаворачы пра тое, што Беларусь стварыла стыль, стварыла формы, стварыла тыя самыя ліючыяся формы, што яны былі насамрэч, што яны былі дзесьці вось адчужаныя, адцятыя ад вот гэтага свядомаснага прыўласнівання, адцятыя ад самого сэрца, самоусведамлення беларуса сябе як творца. І гэта адбылося ў пэўным часе, скажем, у 19-е, пачатак 20-го стагоддзя, так і было. Але да таго часу сапраўды Беларусь пад іншымі назваю вельмі шмат што прапаноўвала свету, і свет вельмі шмат што з Беларусі браў. І браў ажно до 20-го стагоддзя. То есть вот тая прыгожая Европа, пра якую Сергей згадвае, зачаткі яе вельмі моцна былі ў Вялікім княстве, калі там это полірэлігійнасць, это рэлігійная ўзаемацярпімасць была прапісаная заканадаўча, калі ўвогуле было заканадаўства, якое прапісывала правы і абавязкі, той, чаго не было в іншай астатняй Европе ў 16 стагоддзі. І это все Европа брала. І там і хараство стылю, якое фармавалася менавіта тут, якое дзесьці на скрыжаванні ўсходу і захаду, візантыйскай і рымскай традыцыі пачынала фармавацца, але вынік той, які склаўся, там тое самае мастацтва, тое самае віленскае барока, там ці уніяцкі іконапіс, это цалкам рэч, якая то, што мы цяпер называем сусветная каштоўнасць. І Абдзіраловіч пра гэта не гаворыць. І вось у тым самым часе, калі піша Абдзіраловіч, тыя самыя часы, ён не адзін думае пра тое, што ёсць Беларусь. Там той самы Ластоўскі збірае матэрыялы для гісторыі беларускай крыўскай кнігі, і Ластоўскі прадстаўляе абсалютна іншую карціну ад Абдзіраловіча. То есть карціна, якую прадстаўляе Ластоўскі, і многія іншыя, толькі што зноў-такі яны не фармуюць гэта ў нейкія філасофскія канцэпты, але ўжо як практычна складалася, так і пісалі. Але там з пункту гледжання Ластоўскага, там роўна наадварот. Это якраз той тэрмін, беларусы навучаўшыя Маскву, што якраз вось прадстаўляюць Беларусь ледзь не, скажем так, цэнтрам цывілізацыі. І вот калі пра гэта думаеш, што, в прынцыпе, адно не супярэчыць другому. Вот гэта разлом, цывілізацыйнае памежжа, і цэнтр, які дзесьці штосьці прадукуе, фармулюецца вот якраз у гэты вобраз Абдзіраловічавы, той вобраз, які мы з Валянцінам Акудовічам выбралі для назвы сваіх лекцый, толькі яму дазволілі, а мне не. Таму што ён на дзень раней падаў заяву, а потым мне ўжо Юля звоніць і кажа: памяняй, калі ласка, назву лекцыі, таму што ўжо Акудовіч прапанаваў. Галоў творачы зруйнуе. Самае галоўнае, можа, самае важнае, тое, што чапляе у Абдзіраловіча, гэта патрабаванне пастаяннай творчасці.
І творчасць адбываецца вот якраз таким чынам, вот, про што гаварыў Сергей з павандаліць, так? Павандаліць, што як толькі штосьці ўжо створана, яно ўжо сталася, яно перастае быць творчасцю, яно робіцца творам. Яно робіцца ўжо чымсьці, што ўжо мусіць быць перадолена, і рух мусіць ісці далей. І вот гэта ідэя творачы зруйнуем, пастаяннае руйнаванне і пастаяннае абнаўленне, дзесьці вось сутнасць як цэнтру, так і разлому паміж устаялымі нейкімі полюсамі, сферамі, тэрыторыямі, ці вот гэтымі аграмаднымі цывілізацыйнымі утварэннямі, якімі ёсць усход і захад паводле Абдзіраловіча. І вот гэта тое, пра што Тацяна казала на канферэнцыі, што, на мой думку, вельмі важна, што гэта якраз дзесьці ёсць, вот, мусіць, самае геніяльнае фармуляванне Беларусі Абдзіраловічам палягае ў тым, што ён гаворыць пра ліючасць формы, пра творчае зруйнаванне, пра няпэўнасць, пра нявызначанасць, як пра сутнасць, як пра канцэпцыю. Як не пра тое, што гэта вось, давайте мы вот нарэшце што-небудзь створым і супакоімся, збудуем дом і будзем ім сядзець. Як толькі мы збудуем дом, ён перастане быць творчасцю. Ён адразу пачне дзесьці, вот як толькі штосьці завяршыла свой працэс фармавання, яна адразу пачынае працэс свайго разбурэння. І вот гэта якраз не разбурэнне, а хутчэй руйнаванне, не стыхійнае разбурэнне, не прыроднае разбурэнне, а свядомае руйнаванне чагосьці дзеля стварэння чагосьці іншага. І вот тут вот таксама, вяртаючыся да 20-х гадоў, скажем, згадваецца беларускае мастацтва, так? 20-е гады, якія толькі што ўжо на савецкай тэрыторыі яно адбывалася. То есть самыя недзе прарыўныя рэчы у сусветным мастацтве адбываліся тут. Адбывалася Віцебская школа, адбываўся Шагал, адбываўся Малевіч. І ты якраз формы, якія задалі штосьці. Это само па сабе мастацтва льючыся формы. Гэта мастацтва і Шагала, і Малевіча, і Кандзінскага, гэта все, Кандзінскі крышку іншой бралі, все роўно на гэтай жа хвалі. Гэта якраз мастацтва этой льючейся формы, якое спрабавала рэалізавацца як льючаяся форма. Але льючаяся форма, калі яна рэалізуецца, яна перастае быць льючайся. І вось таму Абдзіраловіч яшчэ скажа, хай для нас не будзе нічога пэўнага, нічога святога. І вот калі гэта людзям гаворыш, людзі проста аж напружваюцца. Як гэта, каб не было нічога святога? Што святое, это ж якраз самае важнае, што ёсць. Калі няма нічога святога, тады мы ідзем павандаліць. Так? Але мы ідзем павандаліць, гэта вот частка руйнавання. Тому што як толькі што-небудзь называецца святым, яно перастае развівацца. Яно не дапускае самой ідэі творчасці. А творчасць гэта адзінае, чым наогул займаецца і чалавек, і супольнасць, і нацыя у гэтай канцэпцыі. І тут галоўнае, што я хацела сказаць. І у гэтым сэнсе мне вельмі цікава тое, што гаварыў Сергей, што вот гэтае зруйнаванне, яно адбываецца тады, відаць, калі оно здаецца кепскім, оно здаецца, што тым, што оно павінна быць зло пераможанае добром, як ты гаворыш, але яно, відаць, узнікае тады, патрэбна узнікае тады, калі формы сталі ўжо вельмі самаважнымі. І калі формы проста просяцца, каб іх крыху, каб ім нагадалі, што яны ўсё ж такі формы, а не творчасць. Што гэта тое, што утворана, і тое, што можа быць зруйнаваным дзеля таго, каб нейкая іншая форма прыйшла. Што адбываецца цяпер на нашым транзітным цывілізацыйным часе. І апошняе, што я хочу сказаць на гэту тэму, таксама што з Сергея вынікае, Сергей гаворыць пра этычнасць, а я бы гэта перафармулявала не этычнасць, хутчэй, а ўпрыгажосць. Хаця гэта, маючы на ўвазе больш-менш тое самае.
што вот як і 80-е гады, калі пошук новай Беларусі адбываўся сярод моладзі, это все было прыгожа. Беларусь успрымалася, і чаму яна менавіта, Беларусь была і аб'ектам, і суб'ектам творчасці адначасова. Таму што гэта было прыгожа, таму што гэта было вельмі прывабна, і хацелася, каб гэта было прыгожа. Ну, а дзе прыгожа, там уже і этычна. Дзе патрабаванне прыгажосці, там патрабаванне і да творцы. Калі творца хоча, каб твор быў прыгожы, творца будзе вельмі сур'ёзна да гэтага ставіцца. І гэта вот тая дзесьці 80-е гады асабліва, это вот тое, што закідаў Караткевіч. Так, вот это Беларусь прыгажосці, Беларусь, якую і радасна, і люботна, і трывожна, вот все адначасова браць в рукі, з ёй нешта рабіць, таму што гэта сапраўды шэдэвр, над якім трэба далей працаваць. Гэта шэдэвр, тое, што над чым трэба весь час працаваць, але працаваць не толькі, бо мы зрабілі і паглядзелі, што як яно здорава атрымалася, а менавіта тое, што весь час патрабуе працы, і весь час патрабуе змены, і весь час патрабуе творчасці. Ну, я б не погодился, что это прыгажосць. Я имел на увазе, что многие пришли до белорусчины для почуття порушенной справедливости в дочинении до традиционной культуры, не столько любоваться этим, сколько отстаивать этой правды, идучи еще от свободы, ровности, братерства. Казать о правы нашей мовы, чему такая неровность? А где тут прыгажосць? Ты не бачиш прыгажосці, ты не скажу, что оборонять хотелось, потому что это вельмі прыгожа, потому что это дорогое. Это было не обовязково так романтично, как Короткевич. Это по-всякому бывало, потому что вокруг ходили косяками кураторы от ведомой организации, которые сбивали всю эту прыгажосць, все, что только можно. И это были часом довольно жестко. Вы знаете, там такое невеличкое словечко есть дисциплина, якое, як мне падаецца, пэўным чынам звязвае форму і тое, што там да этыкі тычылася трохі раней. І дысцыпліна в этом сэнсе таксама можа быць разгорнутая, і на этыку, і на эстэтыку. Бо калі мы кажам пра форму, ці пра норму, ці пра крытыку норму этычную і так далей, то мне здаецца, што якраз Абдзіраловіч гэта разважае не в этом месцы, там трохі пазней, там калі кааперацыя, там іншыя справы, а менавіта надаючы канцэптам захаду і ўсходу этычны сэнс. Короче, перед тем, как мы переходим, а есть кто-нибудь, кто не читал Абдзіраловича в аудитории? Так. Павел и Валентин. Кто с вас первый и кто? Павел. Валентину ближе то, что сказала Елена. Дисциплинарно. У вас на вот один слух на двоих был. Да, я и так запытался, что коли... Не, я не в працах. Ну, ось такі апошнім часам у нас нешта падобна на дыскусію атрымалася, адпаведна таму, што заяўлялася. Я яшчэ, кажучы, таксама не актаваў нейкі спіч, бо спадзяваўся, што у нас больш спаўды будзе дыскусійны фармат, дзе мы нейкія такія абраныя пытанні усе будзем пераглядаць. Зараз мне цяжка было б выбудоўваць сваю прамову як рэагаванне на тое, што было сказана папярэдне. Там шмат цікавых для мяне ідэяў, думак, які падштурхоўваюць мяне разважаць далей. Але з іншага боку, я трохі ў разгубленасці на што зарэагаваць у першую чаргу, бо шмат накідана розных нітак. Не ведаю, за што крануць. Таму я, відаць, таксама проста закіну яшчэ сваю одну нітачку, каб пайсці больш простым шляхам.
Адвечна. Да, але адвечна. Для мяне Абдзяловіч вельмі містычны аўтар. Тут уже казалася про тое, што яго можна чытаць бясконца. Ну, хто 3 разы чытае, хто больш. Я уже таксама не скажу дакладна, сколькі разоў я гэты тэкст чытаў. І кожнага разу я сабе лавіў на тым, што нават сёння, калі перачытваў тэкст да нашай сённяшняй сустрэчы, я убачыў фрагмент, які, здаецца, раней не чытаў. Ведаеце, тэкст, які, здаецца, невялікі, вельмі кампактны тэкст, да 30 старонак, а з іншага боку ў ім заўжды ёсць нейкія фрагменты, якія для цябе упершыню адчыняюць. І наогул гэта такі тэкст калейдаскоп. Яго, ведаеце, як павернеш, і адразу нейкі іншы ўзор атрымліваецца. Іншы арнамент, які збірае сэнсы так, як вось пры гэтым павароце атрымліваецца. Таму ты пачынаеш глядзець на гэты новы ўзор, і іншыя сэнсы нікудысьці нібыта расцярушваюцца. А пры наступным праглядзе атрымаецца зусім іншы ўзор. І атрымліваецца, што гэта такі не ведаю, вельмі сапраўды постмадэрнісцкі тэкст, як на пачатку сказаў Владзімір, што яго можна чытаць, перачытваць праз розныя акуляры кожным разам. Насамрэч, першае, на што ўсе трапляюць, гэта захад-усход, і, звычайна, далей за гэта не чытаюць, бо думаюць, што ўсё зразумела з гэтым. Захад, усход, мы тут паміж Польшай і Расіяй, польска-беларуская, ну і на гэтым усё. А пасля, калі пачынаеш чытаць іншыя рэчы, атрымліваецца, што там можна збіраць зусім іншае. І вось, натуральна, для мяне Абдзяловіч гэта такая вельмі цікавая асоба. Гэта, навряд ці я далёка пакрашу ад ісціны, калі скажу, што гэта, напэўна, першы беларускі персаналіст, і можа нават адзін з першых персаналістаў у свеце. До таго, як гэтая філасофская плыня пачала неяк разгортвацца ў французаў. На Бергсоне не спасуваецца. Ну так, але Бергсон гэта яшчэ не персаналізм. Гэта філасофія жыцця, гэта па сутнасці нейкія перадумовы паўставання экзістэнцыялізму і персаналізму, прынамсі. Там можна сказаць, Бердзяеў трохі прыблізна ў той жа час пачынае нешта такое прамаўляць, але ў яго зусім на іншым павернута, на расійскай культуры. І вось сапраўды Абдзяловіч гэта такі першы персаналіст, які спрабуе сцвердзіць, анталагічна сцвердзіць, метафізічна сцвердзіць каштоўнасці свабоды волі, якая для яго, відаць, на першым плане па ўсім тэксце развіта. І другой гэта творчасць. Нясупынная творчасць, якая павінна быць мэтай, апраўданнем, дзеля чаго нам тая воля патрэбна. І адпаведна гэтаму все, што мы там прачытваем, гэта прачытваецца як такая спроба фактычна антропалагічнай пэўнай рэвалюцыі. Скіравання чалавека, у дадзеным выпадку не чалавека наогул, а зусім канкрэтна скіравання беларусаў на тое, каб не ладзіць сваё жыццё адпаведна нейкаму жывёльнаму праекту, проста самавыжыванню, як вельмі доўга гэта змушалася весці беларусам як той забітай сялянскай нацыі, якія там апісвалі Купала і іншыя класікі. І не ў шанаванні нейкіх там звышідэалаў, не ведаю, хрысціянскіх, ці камуністычных, ці там ліберальна-дэмакратычных, ці нейкіх іншых, за які там зараз у Еўропе, зараз, у 20-е гады мінулага стагоддзя ў Еўропе вяліся бойкі, рэвалюцыі, войны і гэтак далей. А ў тым, каб рэалізаваць праект новага чалавека, фактычна. Чалавека новай культуры, якая пакуль не існуе.
І існавання якої і тады, і зараз під великим питанням. Ось у питаннях до сьогоднішньої дискусії мене зачепила одна теза, на яку я хотів би якраз відреагувати. Там ставилося питання, а ось ці на ті часи, на травень 21-го года, коли офіційно вийшла ця праця «Вечним шляхом», ці були тоді некі передумови, ці докладні некі чинники, які сприяли реалізації того, про що ось Абдзіралович нам каже. Ці там злітутельник Абдзіралович на гэты момент, альбо по тое, што ён кажа, ёсць нейкая падстава, каб гэта рэалізоўваць ужо зараз. І я для сабе мусіў сказаць, што у гэтым сэнсе той, пра што кажа Абдзіралович, гэта сягае стагоддзі наперад. Я нават не магу сказаць, што ён і нам зараз сучасны. Бо нават і зараз я не бачу яшчэ дзейсных падставаў дзеля таго, каб рэалізавалася тое, пра што марыць і што парочыць Абдзіралович. У яго сапраўды вельмі парочы тэкст, які, ну, не ведаю, ці мог бы рэалізавацца тады, і ці можа ён рэалізавацца нават сёння. Бо ён патрабуе чагосьці, ну, вельмі нязвыклага, вельмі нечакана. Сёння я, напрыклад, адкрыў для сябе вельмі цікавы паліталагічны фрагмент. Ось такая вельмі добрая паліталогія у Абдзіраловіча, тагачасная, але не апісальная паліталогія, а такая аналітычная вельмі. І ён там разважае пра тое, што, які там палітычныя сілы сёння могуць нешта зрабіць. І што яны там прапануюць нам. І фактычна у яго такі вельмі цвярозы аналіз, які паказвае, што все, што робіцца зараз, гэта альбо хлусня, альбо мана, альбо нейкае, як ён кажа, духовае мяшчанства. Гэта все тое, што не прывядзе, ну, дакладна не прывядзе да той воображальнай Беларусі, да якой хацелася б прывесці все Абдзіралович. І сёння, калі б мы так вось разважалі, мы таксама мусілі б канстатаваць прыблізна тое ж самае. Нічога не вядзе да таго, каб магчыма было стварыць нацыю, каб было магчыма стварыць беларускі праект, які б грунтаваўся не на застылых формах палітычнага мыслення альбо нейкіх сацыяльных праектаў, а адкрыты праект. Праект, які сапраўды ставіць стаўку на грамадзянскую супольнасць. Гэта зараз такая модная, сапраўды модная, можа, у тым сэнсе, пра які Владзімир сёння казаў, фішка, разважаць пра грамадзянскую супольнасць, пра тое, што дзяржава руйнуецца, перадаецца большая частка паўнамоцтваў грамадзянскай супольнасці, трэці сектар і гэтак далей, чацверты дакладней сектар. Але нават сёння гэта вельмі яшчэ адчыненае пытанне. Ці магчыма стварыць такую форму сацыяльнага жыцця, якая б не ведала гвалту, палітычнага прымусу і давала магчымасці для кожнага роўным чынам ствараць, рабіць сваё жыццё і рабіць супольнае грамадскае жыццё. Это же утопия, Павел. Это в чем конкретно? Ну, про гэта мы прыблізна і размаўлялі, дарэчы. І ты, Тацяна, на канферэнцыях казала, і я трошки про гэта казаў там у сваёй мове пра грамадства дысэнсус. То бок, у гэтым сэнсе Абдзіралович, ён такі вельмі прарочы, ён нешта такое прапануе, здаецца, нерэалізавальнае наогул. Але з іншага боку, гэта тое, што хочацца ажыццяўляць, тое, у чым хацелася б існаваць. І гэта тое, што магло стацца для нас нейкай такой крыніцай інспірацыі, натхнення, магчыма, і дзеяння сёння.
Іншая справа, што сапраўды гэта трэба неяк перасэнсаваць і перапісаць для нас сённяшніх. Бо Абдзялоў ўсё ж таки пісаў дзеля там сваіх сучаснікаў. Хай сабе воображальных сучаснікаў. Не пазбег тагачаснай моды. Ну, як і кожны з нас. І таму нам трэба будзе перапісаць, калі мы хочам ўсё ж таки гэтага ідэалу трымацца, нам трэба будзе гэта перапісаць для сябе. З сённяшняй мовай, можа там, праз сённяшнія філасофскія іншыя ідэі, якось спрабавалі мы ўжо рабіць і на канферэнцыі, і на вось гэтым цыкле лекцыяў. І зразумець для сабе, і неяк гэта ўжо пераводзіць, можа, у рэалізацыйныя формы іншых кшталтаў. Цікаво, што все гэта было заявлена сапраўды як дыскусія і спрэчка інтэлектуалаў з нагоды Абдзіраловіча. І ў мяне такое ўражанне, што мы все ж таки спрачаемся. Я не знаю, мне Юля сказала, что мы просто до конца не ясно запрезентуем кожній себе. Мабуть, Абдзіралович. Валентин, ваша черта. Прошу пробачення. Меня Сергей, только 8 Сергей, я хочу просто сказать. Я чемпион. Это про что? Я чемпион. Значит, Мацкевич сказал, что 3 раза прочитал. Дубенецкая там все життя, але я не лечила, бо не любила его. Да? Я схопився. Павлов сказал, что... А я мало того, что чемпион. Я 23 раза, я знаю докладно, я 23 раза прочитал это эссе. Кожный год? И на перше, я зараз потлумачу, но скажу, тут мені 2 епізоди з Сергієм. Перший, дякуючи Сергію Дубовцу. І він тоді працював у Ньомані, і перший раз, надрукований вже у Совєтській Білорусі, його висілками есе було у Ньомані по-русски. Так, да, правильно, Сергій? У моей перепоне. У вашем перепоне. О, националисты белорусские. Хороший переклад, между іншим, да? А затем другий раз я прочитал, наверное, понимаете, что некая газетка, тогда так был, там слепый некий друг. Супольность газет. Ну, может быть. Третий раз, Сергей, допоможите, был что году, уже первый раз по-белорусски нормально. В образ. В образе, да? Вот. И затем один момент, я перескочу, раз он заходит. Мы плавали Игорем Бабковым с Дубовцом по Вихре. И у Мстислав приплыл. И где поднимались на горку с Сергеем не отстали. И Сергей кажет, слухай, Валентин, а ты видишь, кто написал «Отличный шлях»? Ну ясно, Кончевский, ну, псевдоним актера. Кажу, ні, Максим Горецький. У Вільні знайшли рукопис там, з доскетчиком. И там почерк Горецкий, да? Недавно еще один эпизод. Ну, ясно, я посмеялся, але зараз рихтуючись до лекції, зараз якраз до Тетяниної ремарки, я перечитаю еще раз «Две души». Откуль? Максима Горецкого, герой Абдзіралович, да? Вот, и еще раз посмеялся. Там и податных выходов в Вильде, значит, не совпадает. Ну, великий провокатор. Это пригожая была провокация. Я столько год сгадываю своим студентам. Вот. Так вот, а «Две души». Горецкий, наш великий Горецкий, нас уволит просто один отдал, буйнейший Максим Горецкий. Стибру Максима Горка. Перед этим «Две души» Максим Горький написал эссе про 2 души русская, да? Вот, заходнюю и русскую. Вот что Горький был. И сам у Горецкий, у своим несконченном романе, скажем, несконченный видовочный, значит, вот этим 2 души скористался инакше, внутренне, экзистенцийно, да? А уже эти 2 души Кончевский наповнится, скористав своим эссе. Все, Сергей, счастливо. Валентин, дякую великий. Я вам після розкажу, у кого слібрив Горький. Так, ну а зараз все-таки про лічбу. Речь о том, что у нас в Белорусском коллегиуме на отделении философии и литературы
мы уже 19 год починаем занятки читаючи Абдираловича «Одвічний шлях». Да? От як Купаловський театр починається з Павлінки, да, сезон, так у нас вже. І я кожен раз планую грати. И бодай не вельми шмат, хотелось бы, конечно, сказать, и красивый шмат. А вот, но я как не забыться, организаторам выказать шаленую поддержку за этот проект, настолько эвристичный, да, вот придумать, ну это гениально, как с одной темой 5 разных лекторов, не один, коли один ездит, да, а один ездит по городам с лекциями, все же можно ездить. А тут вот 5, ну это просто блескуче. І, ну, добра, гэта сустреча, значит, ну так, добра, вона логічна, вона слушна, скажімо так, добра, не добра, слушна, користі з їх буде, нічого. Але буде тоді, коли, от зараз на этой зустрічі ми вернемося до того, що проект з моего глядища не буде зреализований на повністю, це радісний, що повний проект, коли мы не выдадим сборник, да, гениальному человеку и к этому гениальному тексту присвячены. И прошло, что и шла оговорка, и я там на том же летней школе вот, молил Татьяну, и говорит про сборник. Это единое, что придумали, вот мне никто не сказал, кто это придумал, как 6 вот розных. Я, конечно, верю Татьяне. Вот я Татьяне верю, як это самое, первые христиане верили этому самому ну, а вот я скажу, а Татьяне верю, что все-таки нас якраз я думал, что сегодня тут мы не столько будем теоретизовать договор Радстана, а як-нибудь проголосим больше практичные моменты заволонтерить з тих, хто тут присутничає, на написання текстів, есе і далі, та зборники. Тетяна сказала, що щось буде на кшталту. Ваші лекції всі за стіною. Ні, так ми це зробимо свої. Це наш обов'язок. Я так лічу, що перевести це в тексти і, можливо, значно навіть дополнить все, сказать, потому что одна вещь публичная, другая текст. Ну, принаймні, я так настроєний, що все це розуміють. Мені так здається. Вот. І ну, зрозуміло, зараз там завершена проблема, деньги проблема, но вот хотелось бы как где-нибудь это делать, потому что Татьяна так легко, многие проекты тихонько сходят. Коли потрапить в руки до Татьяны, то не сын. Да, и вот чему я обогавляю ее, бо я на практике показалось, что все проекты, за які береться Малюсі, реалізуються. Ти не напруживай, бо їй так само ще є. Ну я это разумею, да, но у меня же свой боль. Я же хочу не только вот без конца читать Абдираловича, нужно перечитывать, да? Вот, ну и зовсім з кимось згодний, більше з кимось менше. Але я зауважу вот тенденцію, яка для мене з цим текстом ніяк не зв'язана. То есть вот отчувание перетворить его на такие катехиз, некие новобелоруса, социализовать практичные метаморфози нашої простори, чи щось ще. Ну, коротше кажучи, як для інструкції про те, як будувати оцю правду хорошу Білорусь. А Михайло, зараз от хорошо, що поглядів, бо і епізод з ним, навіть готову революцію на базі страниць в середині Європи, як я думаю, наша середина Європи. Вот, значит, до речи, вот как раз это будет речь, потому что я совсем так не читаю. Ну, нет.
І Михайло колись почав робити клас, Михаил, я вже не крутується, я вже забув це все трососно. Робив, і 3 номери зробив, здається, 3 класних часописи «Нігрі». Чим сам, взявся, без всякої фундації і так далі. І для цього часописа со мною інтерв'ю робив, якою я вже шмат років друкую сюди Махчину. Книжку. Просто фантастично. Потім скажу, Рона Велика з Тетяни приймалася, утопилася. Ага, і там було питання. Він каже, а от, ну, прикладно, а Бдзиралович, ви відштовхуєтеся від його маршруту? Наставник, ну что это такое? Я говорю, нет, Абдиралович будет выходить во все энциклопедии. Но я от его для себя не взял Анни Кальниц. И все эти разы читающие, я Анни Кальниц. И он для меня, вот я, этот текст, я знайшов, я знайшов, ошалел, коли я прочитал. Я кинулся до Олеся Розанова. О, Розанов, зараз ты уже гонится, уже. А появляешь, когда я ездил в Вильню, когда все было заборонено, и мне там тихонько дали текст читать. Вот здесь это по-другому уже не хочет. Да, так вот, якби це, ну, не знаю, что, алмаз, тимурштин. Вот прихожусь, некую вечную прихожусь, яка до речі, з моего глядища, у философии, чему философия самая великая з'ява в Гоголя, у соцветия мысления европейской философии предпринималась. Вот там 3000 год, он в наших очах загинается, конечно, лично. Не пошицевала, не познавала, народились. Так не интеллектуальной юристики, а якраз эстетичной творчества. Нема в свете человека ничего больше прихожего за человечью думку. И ничего там особливо не открывало все эти тысячелетия. С своими сконцами дарила, прихожусь. Эстетичная складовая для меня философии базовая, а не юристичная интеллектуальная. Так вот, и я Абдираловичем просто тешусь. Я радость. Это пригожа. Да Бог з ним, паровий молот придумається і інше. Зробіть цей текст, це дивний текст, він справді для мене містичний, тому що, ви видите, ну вот як читаешь, ну да, с захоплением, тогда и когда открывался, то и не дело было, чем заводно захопляться, все захоплялись, вот последние же дни было ничего. А что у нас есть такие тексты, боже, кстати, это советчина, и думается, не к чему упал. Да, так вот, захопление этим текстом едят вот этой мудростью, прихожостью. Ну, тут и Павел, что нам треба развивать, там, робить, и что-то еще. Да ничего, не стоит. Слухайте, коли метафізичні ідеї спробують скористати ділля будівництва, хай собі центральної площі, там, і щось ще, да, то, мені здається, це неправильно. І от коли його, да, читаєш, ну, зараз я вже читаю, питаюся, ну, а як? Комусь подобається, комусь і ні. А я не кажу, что он и что Абдиралович меня. Я упевнений, у меня есть железобетонный аргумент. Коли амаль про 100 год текст. Молодого хлопчика, 25 год было. Да, я писал, ну, 27 надруковал. У нас серьез такого возраста. То есть практично молодейший за всех из нас. Да? Написать такий текст, який потім дядьки з бородами, з захопленням будуть читати і їздити по всій країні, значить, аналізувати,
То есть, вот. И причем это не примус, не уладу, никто нас не примусил, никто летучий университет не примусил. За захопление. Вот. Значит, это текст по значению априори не может быть гениальным. Ён, вот мне як редактор, я не могу, мне весь час не хочется редагувати. Конечно, молодий хлопчик, який, ну, до речі, адекватний, дай Боже, Московський університет, Петербург, Санкт-Петербургский, не скотчений и все остальное. Вот. Але, конечно, практика невеликая. И, конечно, вот, смерть гениального автора, я вот, всюду в зв'язку з гэтым кажу. Магчыма, вот того не написал, то я не развил тему, то я кинул, и почав и кинул, то и так далее. По-перше, вот мне это так написано, и Библия, и весь Ницше так написано. Абсолютно. Кожная сторона суперечит другой. Вот на это, разумеете, инструкция для працы, это инструкция для працы застається. Да? Там все докладно. Да? Тексты, сакральные тексты, які живуть так довго, конечно, повинні бути повні суперечності. Одно на одно повинно на треску наїжджати, повести всю живою наїжджати. Одно на одно. Да, такі, але от смерть геніального автора, хоч і за все, йому не було часу. І він працював вже, це Сухоти, да, все білоруське. Гении на Сухоты хворели и помирали. Тому я начинаю судить с поравнания с Богдановичем. И он хотел в этот текст Останян, значит, не знаю, думал он цене и будет ее лез, что, конечно же, не думал. Вот зато он видел, что там соправдей, особливо нема кому его прочитать, хотя не так уже, что уже там не было интеллектуалов. Побач текст Суліми, один переможен, так само страшенно Дукована. Ну, а які забились? Ну, вот и не разом в белорусской думке стоят два текста, но про той и забылись, потому что это гениально. А той просто хорошего слуха и якости. Да, так вот, он хотел поспеть в этот текст, не те прочуваючи, напевно, внутренне и интуитивно. И писать, укласти все, что ему істотно. І тому от соціальності до метафізики мало хто звертає увагу на корпоратив, а якраз він сам працював в корпоративі і огляд. Це і соціальний проєкт у цій частині. На корпоративи тоді сподівалася вся соціалістична Європа. На капиту. Ну ладно, и так далее, и так далее. Ну, я утешен, что в нашей культуре есть такие тексты. И в этом что они тем, что он там поможет. Я разумею. Все начинается. Татьяна. Валентин, маленькая реплика. Да. Так ведь, хотел сказать, Якудович это и делает. Абдиралович это сделает именно то, что вы запрещаете делать. Сейчас я скажу, Валентин, секундочку. Этим текстом Абдиралович как раз применяет метафизические идеи для конкретных социальных целей. Отсюда и такой внимательный анализ к политологической аналитике. То, ради чего он разбирает разные политические теории, и не теории, а теории и практики, которые в тот момент были распространены, это исходя из одного конкретного вопроса. При какой политической власти возможна реализация социальной жизни по принципу льющейся формы? Ну, да. Можна я тут так само Да. суперечити буду обидва? Вот, значит, и это беспечно ёсць, ну, я не хочу, але я тут не запрещаю, я кажу, я так бачу. То есть, магчыма, да, я трошки акцент не так поставил. Для меня вот так, то есть мне абсолютно неистотно рацио его думок, акрамя творча зруйнує. Да? Вот гэта сапраўды страшэнная этычная, гуманнейшая ідэя руйнаваць не танками, пушками, саблями и гэтак далей, старое аджилы. У цей войны
начинается за того, что это отжило, не хочет подряд. А новой творчестью, вот, это больше этичной, больше гуманной идеи, чем вот в этом плане, чем у Абдираловича, я нигде не сустракал. Так что вот тут я готов социализовать. Ну, як Можно постмодернист. я это самое тут? Ага. Да-да. Я поэзию не люблю еще больше, чем постмодернизм. Прихожусь, для меня этого текста не так істотний, тому я назвав це конспектом тогочасного мислення. І розглядаючи це як конспект, я поставлюся до двох речей. По-перше, кооперативи, про які я не згадав, коли говорив про це, бо можна просто уявити собі, що Кончевський, поддавшись тогочасній моді, займався кооперативами, бо кооперативами займалися тоді повсюди. Їх будували і Габреї, і там Кондратів, там Чаянов. Італія була охоплена кооперативом, у да. найбільше засталося кооперативом. Повсюди. Але ж треба розуміти походження гэтага захоплення, гэтай моди. А походить яно, як мені подається, з діалектики націоналізму. Бо націоналізм, як постать модерна, ці освітництва, повставало як там, сплавлення, сполучення етносів у нейку іншую форму, а менавіта форму нації. І одночасово з гэтым, акрамя этнічнага падмурку і апірышча, нацыя павінна была будавацца на паднадкласавай нейкай основе. Да? Трэба было нешта рабіць з класамі, саслоўямі там і так далей. І пачынаецца канструктывісцкая думка, якая, ну, так скажем, сацыялізм, які нарадзіўся з чэрава нацыяналізму. Гэты сацыялізм прымаў розныя формы і, прынамсі, анархісцкія, які называліся яшчэ там сіндыкалісцкія, ну і іншыя. Да? Урэшце-рэшт, это... Не знал. Ну, до речі, там стільки анархізму відвідно. Ну і фалангові фур'є, і так далі. І врешті-решт це прийшло до кооперативу. А кооперативи для Абдираловича цілком натуральна паўстаюць, бо калі ён аналізуе нават гэты беглы канспект гісторыі Беларусі, паказваючы, што Беларусь будуецца, новая Беларусь будуецца без арыстакратыі, без удзелу носьбітаў дзяржаўнасці, якія былі ў мінулыя часы, а з такога мяшчанства гэтага самага, пра якое ён узгадвае. Да? А якія формы існавання гэтага мяшчанства? І вось тут мы павінны зразумець, таксама не шмат імёнаў філасофскіх узгадвае Абдираловича, таго самого Бергсона узгадвае. А Бергсону належыць канцэпт адкрытага грамадства. І вось льючаяся форма, ту, которую потым Поппер там развівае, льючаяся форма, як адна з эпістэмічных такіх формаў схоплівання сацыяльнасці і палітыкі адначасова, адкрытае грамадства, льючаяся форма, это працяг думкі той самай, да? Ці там моды, ці там таго, што было развіта ў паветры ў гэты час пасля другой сусветнай вайны. І вось што значыць... Першай сусветнай вайны. І вось што значыць у гэтым сэнсе кааператывы. Кааператывы – гэта такая форма суадносінаў людзей паміж сабой, якая не прадугледжвае класавай розні, класавага антаганізму там і так далей. Але ж антаганізме канфлікты захоўваюцца ў розных формах і ў розных магчымасцях. В этом сэнсе это не просто кооператор. Я думаю, што ён быў самавызначаным чалавекам у гэтым накірунку. І калі мы працягваем да сённяшняга дня, вось тое, што і Міхал казаў, і Павел, да, разглядзець сучаснасць Абдираловича для нас, для нашай сённяшняй ситуации, калі у нас таксама парушыліся ўсе сацыяльныя, звыклыя сацыяльныя страты, тыпы там і так далей. Мы маем сёння аморфную, невызначаную сацыяльнасць, для якой патрэбна вынаходніцтва ці стварэння вось гэтай самай пэўнай формы. І у палітычным сэнсе, зноў жа, каму перадаць
кому перадаць эту функцию нацыятварэння ці адказнасці за стварэнне нацыі. Ні магнатэріі, ні шляхце, там, ці буржуазіі там, і так далее, это уже немагчыма. А хто тая самая вось гэта сацыяльная суб'ектнасць, якая можа ўзяць на сабе функцыю працягу нацыястварэння ці наданне формы, ідучы гэтым адвечным шляхам. І тут сапраўды Павел, таксама мне эта думка не прыходзіла у галаву, персаналізм, да? Што ён надае, ну нібыта, як ігоркі, да? Велізарную, як ці там творцы рэнесансу, велізарную вагу чалавеку. Чалавек усё стварае, чалавек там перад усяго там, і так далей. Персоналізм чалавечы з вось гэтай функцыі творчасці. А дзе знайсці таго чалавека? І хто, якімі адметнасцямі павінен быць надзелены гэты чалавек, які можа ўзяць адказнасць за працяг стварэння формы на гэтым адвечным шляху. І тут, мне падаецца, у самого Абдзіраловіча адказу няма. Ён проста напружвае нас на пытанне такога кшталту. І там кааператывы, ці там іншыя нейкія рэчы, якія модамі прыходзяць, мода прыходзіць, мода сыходзіць, але ж трэба тут дбаць, не толькі захапляцца прыгажосцю гэтага тэкста, а сапраўды разглядаць яго як пастаноўку задачы на сённяшні дзень. Вам тут все Мы пройшли певне коло. не коптишиться с Скільки у такого нас текста, так часу? не, значит, Скільки у нас часу Что ще є? тексте, что коротко задавать? Колькі витримаємо, так? Просто от зараз, коли ми пройшли певне коло і навіть поспробували кришечку поспрачатися, я зрозумів, що нагадує мені ось ця наша зустріча і дискусія. А нагадує вельми відомий текст платоновський, філософський, якби симпозіон, пір Платона. Пам'ятаєте, що там збираються сябри, домовляются, что не будут много пить, а будут вести пригожую розмову про бога Эрота. Ну і кожен починає по черзі розказувати, якби, от, ким є Ерот. І ясно, що на початку він самий старожитний бог, потім оказується, що зовсім і не старожитний, зовсім і не бог. От так і у нас отрималося з Абдзіраловичем, що ми от пройшли це коло, и постать Абдзіраловича, ну вот она абсолютно розная для, ну может быть, не кожного удельника, может быть, мы и не здольны покуль поспрачаться и нават якби покласти у кола хотя бы одну супольный концепт, идею, ну вот якби альбо проблему, тому что вот мы говорим про розных людей насамрэч. То есть мы спрачаемся, ну вот так вот, ну кожны поособку, вот з тим Абдзіраловичем, якого ми для себе придумали. І може бути гэта самая пригожая ситуація, що Абдзіралович, тут я вже користаюся своєю чергою, вот, каб виказати свою концепцію, свою думку, може бути сапраўды ягоная галоўная функція, каб захапляць і спакушаць нас. Да? Вот мы яшчэ не ведаем, не до конца разумеем, на што спакушаць і чаму захапляць, але інтуітыўна разумеем, што вот мы да сустрэчы з Абдзіраловичем, з ягоным тэкстам, з ягоным мысленнем, эстэтыкай, ідэямі былі зусім іншымі. Штосьці ў нас радыкальна мяняецца. Вот. Мы становимся там спакайнейшыя, больш упэўненыя. Вот. Я б нават сказаў, што это такая беларуская псіхадэліка крышачку. Вот. І потім, то есть, раней я быў, ну, для себя сфармуляваў, што Абдзіралович гэта пачатак беларускай метафізікі. І вот тое, пра што Ірына казала, ягонае нежаданне прымаць рэальную традыцыю, углядацца ў гэтую рэальную традыцыю, яна якраз якби зыходзіць з гэтага. Яму трэба, ну, метафізіка, перш за ўсё, якби гэта адмова ад фізікі, то есть спроба узнесціся якби над фізікай. Гайдэгер в сваіх лекцыях вельмі добра гэта паказвае, што каб патрапіць якби у метафізіку, мы спачатку праходзім вот гэты досвед нішто. І
Абдзіраловіч, ён дакладна в гэтай гайдэгераўскай логіке нас вядзе. То есть, каб патрапіць у мысленне, у метафізіку, мы спачатку мусім зразумець, што ніводныя рэальныя там жыццёвыя гістарычныя формы насамрэч не абсалютныя. А нам хочется разом з ім вот як би кришечку абсолютно. Не зомбируй публику, особливо ты, кто не читал. Може я Абдзіраловича ніякої метафізики. Може я спокушаю, а не зомбирую. Вот. А потом я зразумеў, что есть яшчэ одна метафора, что нагадывае мне Абдзіраловича з вечным шляхам. Абдзіралович — гэта беларуская когіта. Вот декартовая когіта, памятаеце логіку Декарта, ён гаворыць пра тое, што вот у пошуках чагосьці пэўнага мы на пачатку мусім навучыцца сумневу, сумнявацца. Так? І гаворыць пра тое, што сумнявацца мы можам ва ўсім. Але в гэтым сумняванні ва ўсім, тым не менш застаецца адзіная пэўнасць, сам акт сумневу. Так вот, ведь Абдзіраловіч по вялікім рахунку, ну і калі казаць пра беларускую сітуацыю, то, можа быць, самай галоўнай характарыстыкай беларускай ідэнтычнасці ёсць сумнеў у тым, што беларусы і такая ідэнтычнасць ввогуле існуе. То есть мы бясконца не хочам верыць в сваё ўласнае існаванне, да, і знаходзім самыя розныя спосабы, каб давесці нам, што мы все ж таки не до конца як бы існуем. Так? И вот Абдзіраловіч подказывае, что вот нягледзячы на тое, что мы можем сумнявацца в сабе бясконца, але застаецца сам акт сумневу. То есть ягонае ваганне, ягоны тэкст — гэта як бы вот тая самая беларуская суб'ектнасць, якая нараджаецца з метадалагічнага сумневу, і вот, ну, і якая ўжо ёй, в якой далей сумнявацца як бы немагчыма. Беларусы цяпер сумняваюцца ў сваёй беларускасці. І таму беларус, які прачытаў Абдзіраловіча, і беларус, які не чытаў Абдзіраловіча, гэта два розных беларусы. Да? Это абсолютно розныя анталагічныя гатункі. Да? То есть, вот, я думаю, что да, что это тэкст ініцыяцыя, і калі казаць пра вот, беларускі праект і беларускую мадэрнасць, уваходжанне Беларусі у логіку вот, еўрапейскай мадэрнасці і мадэрнасць цывілізацыі, яно пачынаецца пасля Абдзіраловіча. Хотя, конечно, сам тэкст і гэта ну, вот такія ўжо канкрэтна гістарычныя кантэксты, я нагадаю, што адвечным шляхам гэта парафраза, цытата з Тао Дэ Цзин. Памятаеце, Тао Фе Тао, Хайчхун Тао, Тао, якое ёсць, про якое можна гаварыць, якое тоеснае само сябе, як бы не ёсць адвечным Тао, адвечным шляхам. То есть адвечны шлях у даасізме — гэта той шлях, у якім кожным новым крокам мы пакідаем сябе старога і набываем сябе новага. Ну, гістарычна мы ведаем, што Канчевскі выкладаў йогу, ну і страшна цікавіўся ўсходам, то есть ён быў адным з таких як бы першых піянераў усходазнаўства ў Вільні. То есть все гэта ёсць таксама. І вот глядзіце, Канчевскі адначасова і ініцыяцыя в еўрапейскую цывілізацыю, в еўрапейскую мадэрнасць, і спроба выхада з гэтай цывілізацыі, ну вот кудысьці в іншыя тыпы мыслення і як бы в іншыя спосабы жыцця, можа быць, нават. Ну, постмадэрнісцкі тэкст амаль за паўстагоддзя до того, як постмодерн был обвешен. Вот не треба ругаться. То есть релятивизму, вот такого постмодернистского, мне здаецца, у Абдзіраловіча няма ані накалівацца. То есть, что правды нема, тому что як бы кожны фрагмент есть частинка. Нет, то есть у яго там все больш складана і больш цікава. Можа, хтосьці гатовы ўжо з тых, хто слухаў цярпліва, далучыцца і альбо задаваць пытанні, альбо кароткія реплікі. Татьяна, я вот. бы только додал маленькую реплику, потому что ты сказал, я не зовсім згодна, что нас тут вельмі прывабная вось твоя метафора наконт параўнаць тое, што у нас адбылося з первым платонаўскім. Ну так,
вельмі адынавыя. Але я б не пагадзіўся, што ў нас тут зусім няма буйных топаў нейкіх прамаўленняў. Ну, Павел, это И- ты рабочий, нет, это ж просто риторика крышечка бывает. А ты так серьезно уже. Я ж не виновачу. Ну, я супрацьстаюсь пакусы. Ну, ясно. Может быть, Татьяна до нас Я хотела, у меня розныя думкі былі, пакуль вы все казалі, але вось апошняе было тое, што лічыўся форма это ўжо наше ўсё, бо як бы мы не задавалі пытанні да дыскусій і не фармавалі гэта пад дыскусіі, все равно атрымліваецца штосьці абсалютна іншае і як бы гэта нармальна. А я ўсё ж яшчэ разважала пра тэму, якую мы там спрабавалі задаць, пра гэты кантэкст, інфраструктуру. Для мяне ўсё ж вось гэта вельмі цікава персона, там думкі, але гэта тэкст. Тэкст, які з'явіўся у пэўны час, які не быў прачытаны у гэты час, які зараз чытаецца, вось Тацяна вельмі прыгожа там пра гэты дыферанс і пра тое, што як бы ён па-іншаму чытаецца, і вось калі мы там задумвалі дыскусію, мы разважалі, што на той час, калі ён ствараўся, не было фактычнай інфраструктуры прачытання гэтага тэксту. Прачытання, але тэкст ён такі вельмі цэльны, і яго немагчыма аднесці да нейкага жанру канкрэтнага. А зараз, слухаючы, я подумала, што на сёння у Беларусі ёсць інфраструктура прачытання гэтага тэксту, але гэта інфраструктура ўжо настолькі развітая, што мы цяпер яго можам расцягнуць па розных дысцыплінах, і ён зноў не будзе прачытаны. То бок, ён будзе прачытаны навукова-філасофскі, менавіта навукова-філасофскі, не філасофскі, а навукова-філасофскі, яго можна літаратурна прачытаць, там эстэтычна, можна там палітычна нават і практычна, і вось гэта ягоная сутнасць натхняючая, бо я думаю, што сапраўды сутнасць яго натхняючая. То бок, ён штурхае да мыслення, павінен прынамсі штурхаць да мыслення, а не з'яўляцца матэрыялам перажоўвання ці рэцэптам. І вось я спужалася, што мы зараз ужо такую інфраструктуру маем прачытання, што зноў, па-першае, яго не прачытаем, то бок ён не будзе выконваць не будзе выконваць вось гэтую функцыю натхняючую, а ён патрапляе адразу карыстанне, такое там навуковае, там яшчэ якосьці, і зноў жа не маем вось гэтага пачуцця разумення такого кшталту тэкстаў, якія, магчыма, з'яўляюцца зараз. І неяк так, такія мне думкі пра кантэкст з'яўлення і кантэкст прачытання зараз. Какие еще реплики? Несколько как продолжение твоей метафоры насчет диалогов. Только у меня возникло такое стойкое ощущение, что в диалоге он просто вышел, кинул реплику и вышел. То есть он как будто является соучастником всего этого. То есть и я как будто не увидел, скажем так, отношение к нему как к чему-то, что уже в традиции лежит. То есть, он для меня современно задает то, что он его нельзя положить как кирпич и на нем начать что-то строить. Как какой-то единственная попытка, наверное, от Михаила Боярина взять его как руководство к действию и что-то с этим делать, а для всех остальных он как реплика, которую просто учитывают все в своих каких-то, в своих собственных мыслях и разважаниях. Такая как реакция общая на дискуссию. Это отличная рекламный ход. Не кирпич. Можно так текст продвигать. Насамрэч, сама задума, чаму хацелася все ж таки, ці там пытанні былі сфармуляваны, першапачатковая ідэя нашай сустрэчы была звязана з тым, каб пакласці побач з Абдзіраловічам яшчэ і такі, скажем, інтэлектуальны гістарычны кантэкст яго часу. А ён сапраўды фантастычна цікавы, таму што ягоная лінія гэта сярэдняя Літва з генералам Жаляговскім і беларускімі школамі, в якіх працуе там будучы прафесар Віленскага універсітэта філасофіі Масоніус, менскі там ураджэнец. Гэта віленскія польскамоўныя інтэлектуалы, якія, скажем, адрозніваюцца радыкальна ад
кракаўскіх і варшаўскіх аптымістаў, і якія якраз адчуваюць сябе хутчэй на гэтым цывілізацыйным і культурным памежжы. Гэта зацятыя літоўцы, якія падпольна ходзяць па віленскіх мурах, таму што Вільня акупаваная сталіца. Гэта гебрайскія інстытуцыі Вільні, якія ўпершыню там пачынаюць даследаваць і ідыш традыцыю. Ну і многа всяго, з чаго у беларускай культуры прысутнічае адзін няшчасны Максім Танк. Ну і крышачку Натальі Арсеньевай з гімназіяй там у базыльянскіх муроў. Вот мы ведаем, што была традыцыя такая беларуская супраціва, а не ведаем всяго гэтага каласальнага кантэкста. Яны жылі в адным горадзе і в адной традыцыі, яны размаўлялі між собой, чыталі кніжкі, дзівіліся. І вот была ідэя забраць все гэта разам, не фрагментарна там выпиливать свою цаглинку альбо свой кавалачак, а просто взять все, потому что гэта и можа быть зразумела только в контексте всего. Но мы еще, конечно, не нацешилися Абдзіраловічам особно взятым, то есть нам еще рано там пошираться и брать всю эту традицию, нам треба замацавацца на гэтым плацдарме. У меня такое ўражанне, чаму мы не пайшлі ў тым кірунку, а это ж не толькі Вільня. Вільня это таксама толькі адзін фрагмент. І калі з Вільнюска, кого ты назваў, а колькі ты не назваў. Луцкевіча, які шыкоўны, это некролог напісаў, дзе выдатнае прачытанне ёсць, дзе менавіта мімаходзь прамільгнула про чалавека, які перш за ўсё, і тое, што чалавека найперш хацеў разбудзіць у Беларусі. Там вельмі цікавае прачытанне Абдзіраловіча, Луцкевіча. Але это одна Вільня, это толькі Вільня, а астатнія беларусы. А паралельны Вільні на той час Менск, які віруе, які бруяе, які верыць у невядома што ніколі не адбудзецца. Але Менск 20-х гадоў і савецкая частка Беларусі 20-х гадоў, Віцебск, які я згадала, это абсолютно фантастычны таксама кацёл, у якім варыцца бурліць Беларусь, куды закідаюць все ідэі, закідаюць все думкі. І оно адбываецца. І ён гэта все ведае, ён з гэтым усім таксама працуе. Але это будзе ўжо не метафізіка, а інтэлектуальная гісторыя, все ж таки. То есть мы яго лакалізуем в кантэксце яго часу. Чаму Вільня гэта метафізіка, а Беларусь гэта... Не, я маю на ўвазе, калі мы пачынаем разбірацца ў кантэксце і казаць пра Вільню, Менск, то есть это ўжо такая вяртанне Абдзіраловіча ў кантэкст яго часу, а мы хочам все ж таки яго там пакласці ў кішэньку і унести с собой, сама по себе идея не добрая, это контекст 20-х годов поднять, интеллектуальный контекст 20-х годов, потому что про его вельми мало так само говорим. Вельми мало Гаренко была. Тут слушно Игорь каже, что коли мы засяродзімся толькі на беларускамоўнай традыцыі ў гэты момант, то мы не зразумеем сапраўднасць гэтага інтэлектуальнага, культурнага напружання Вільні і сапраўды той Речі Паспалітай. Бо Вільня сапраўды супрацьстаяла в пэўным сэнсе традыцыі кракаўскай, львоўска-варшаўская, там свая была вельмі моцная інтэлектуальная плынь там і так далей. Трэба было знаходзіць сваё месца. І гэта месца таксама не толькі беларускамоўнае, а крэсава тутэйшае. І думаю, што сапраўды, калі мы разважаем, і вось я тады са Тацянай спрачаўся, што не было універсітэту для Канчэўскага, не было той інфраструктуры, про которую ўжо Тацяна Вадалажская казала і так далей. Але ж быў культурны інтэлектуальны асяродак. І ён быў шматмоўны. Вавілон такі у Вільні. І не ўлічваючы гэтага, напэўна, і не зразумець, адкуль вось гэтая засяроджана, ці зборка такая думкі у гэтым сціплым, лапідарным тэксце Абдзіраловіча. А вот уявите себе просто еще один штрих, такая локальная деталька. Вот шматмовная Вільня, покрывжаная страшно, и, наконец, вот этой сярэдняй Літвы, нестрыманыя абяцанкі, і на тое, што яна ўпершыню за 5 стагоддзяў, там ці больш, перастала быць сталіцай, вот у гэтай самай Жэчы Паспалітай другой, а стала толькі таким горадам в
Польши Б, да, вот такой провинцийной. Нават не ў Да. першай пяцёрцы. Да, то есть вот это так. І все гэта, ну вот, а яна прачувае в сябе зусім іншую парадыгму, і там ходзіць Чеслав Мілаш, малады, які зноў жа такі як бы прачувае гэты катастрафізм. А в Паріжы ў гэты час сядзіць выхадзец з Шарэі Оскар Мілаш і займаецца кабалой і вот гэтай гебрайскай містыкай, і адкрывае в сябе там здольнасці да вот, прадбачання сітуацыі, і ён піша ліста, ну яны, это дядька, яны знаёмыя, ён перадае Вільню ліст пра будучыя катастрофы. Вот. І ліст перададзены там як бы гебрайскую абшчыну, Віленскі універсітэт і, по-моему, воеводе. То есть 3 особам Чеслав Мілаш заносить ему неёмко за... Ну, то есть там такая колькость фантастичных историй далей отбываются, абсолютно не присвоенных белорусской культурой и белорусскими интеллектуалами, что то, что мы ведаем, ну, это вот маленькая частка. Да? И я думаю, что у нас напераде еще шмат текстов и... Больше за то, там вот все, что ты говоришь, это все одно, а другое, то, что я поспробовала почать говорить, что там Беларусь менавіта продумывается. Что вот там вот то, что робит Абдзіралович, это робит далеко не только он, менавіта не Рэч Посполитая, а менавіта Беларусь. Там это 2 Степовичи, Віленские, это и старейший Степович, який под именем Степович, а не свояк, пише за тем ягодным вершем, який весь час нагадує Deutschland, убирались. У його текст це Білорусь передусім, який гімн, який сприймається як гімн білоруської віленської інтелігенції. Вони п'ють ту вельми привожну пісню на слово Степовича «Білорусь передусім». І оно, вот эта Беларусь, она продумывается. Вот на наши вуха цяпер, коли мы говорим про Вільню 20-х годов, то звучит «Беларусь передусім», звучит вельми дивно, а оно гучало. І це так само було, і воно було підхоплено, і воно було продумано, і воно було проговорено. І паралельно ж этому, я знову кажу, що паралельно Вільні була совєтська Білорусь, у якої відбувалися вельми цікаві рухи, менавіта по продумуванню Білорусі. Так само ніяким чином треба вирішувати. Я так розумію, що ми вже говоримо про наступну конференцію летучого університету. На наступную конференцию уже столько идей нам бы только ее здействовать. Мне подається, що наша сьогоднішня дискусія уся яна як наш такий погляд у минуле з теперішнього часу, певний вектор, який ми накеровуємо з початку 21-го століття у початок 20-го століття. Вся сьогоднішня дискусія, вона якби у більшості спроби рефлексії того, що Абдзіралович постарував зробити таку конструкцію над усім 20-м століттям. То бок, нягледзячы на тое, што я думаю, што Вільня была шматмоўная і в этом была такая своя Вавилон свой, Абдзіралович ён уже напісаў на беларускай мове гэты тэкст. І у гэтым плане, я думаю, ён якраз таки задаў вектор нам 21-го стагоддзя. І, можа быць, больш важнае пытанне гэта на сённяшні дзень, і гэта не рефлексаваць тое, што ягоны тэкст ішоў і што здабыў на працягу 20-го стагоддзя, а тое, які выклік, кажучы так модна, ён дае нам і знайсці тое пытанне, якое ён ставіць в нашай будучыні. Бок улавіць у ягонай інтэнцыі, якую ён наслаў нам не толькі 20-е стагоддзя, але і 21-е. Цудоўны праект, як кажуць сённяшнія палякі, you are welcome. Я нават маю адразу пэўны адказ на тое, што зараз памовіў Алексей. На маю думку, Абдзіралович ад пачатку там дае вельмі такі фантастычны праект, вельмі утапічны падобны праект. Гэта той праект, які па сутнасці паўтарае дзесьці подзвіг барона Мюнхгаузена. Вядомы тым, што ён выцягваў сабе за сваю касічку з бабку. Ён прапануе насамрэч падбаць пра тое, каб Беларусь сабе стварыла такім чынам, што зараз
Дзеля гэтага няма ніякіх перадумоваў. І каб перадумовы паўсталі, трэба, каб гэта ўжо рабілася нейкім чынам. То бок вось гэтая самая леючаяся форма, якая прагне сацыяльнасці вольнай, свабоднай, творчай, якая не можа паўстаць з гэтых беларусаў. Няма ў гэтых беларусах пакуль творчасці, няма ў іх гэтай свабоды, гэта в прынцыпу такая яшчэ вельмі забітая нацыя на той момант. І не ведаю, як і на сёння можна гэта разлічыць. Мы неактивно наближаемся до часу коротких репликов. Михаил Боярин еще хотел. Ці був би цікавий Абдзіралович, наприклад, коли проект БНР ажыццявіўся успехом. Уявім собі, што складывается такое інакше обставины, и Белорусская Народная Республика на стагоддзі перспективно развивается в тих межах, які там заявлены. Або, наприклад, не знаю, Республіка Беларусь, там, не знаю, в 94-му году не пішла би не туди, а туди. І ввогуле питання, а ці достатково нам буде білоруської Білорусі? Такі ось, що треба білоруському націоналізму? Треба білоруської Білорусі. Все, що є, воно було ще і таке білоруське. Герб, стяг, мова, тотально. Не знаю, там адукація, там войска, все. Коли гэта здарыцца, нам будзе досыць, ці нам яшчэ нешта трэба будзе? Ведаем адказ? Не ведаем мы это адказа. У нас тотально стандартизованная зараз элита, которая прагне европейского стандарта и больше ничего. Европеизм сжер наш национализм. И не покинул ничего. У нас вместо национальной идеи, европейская идея теперь. Был национализм, а стала демократия, правы человека. Это катастрофа, на самом деле. И отказ на... Это мода. Всякая мода, это проявль. Дайте мне это говорить. Отказ на гэта пытанне, ці трэба нам яшчэ нешта, акрамя гэтага, да? Акрамя стандартаў, которые нам прапануюць. Это не важно. Вот, калі мы откажем, что калі у нас все гэта будзе, и беларуская Беларусь, и правы человека, там, и демократия, все, и нам все равно яшчэ нешта будзе хацецца, значит, Абдзіралович для нас непазбежны. А калі не, калі нам гэтага дастаткова, то, в принципе, мы будем только им захапляться. Вот чего мне не подобается, что мы просто все говорим, які он великий и пригожий, які гениальный, так? Але у гэтым нема глыбіні. А мне хочется, каб мы заглыбіліся. А заглыбіцца можна толькі тады, калі его можно применить. А применить можно толькі тады, калі мы скажем его так: Абдзіралович непазбежны. Нам і хочется яшчэ. Нам гэтага мало. Вот ён актуальны і важны толькі тады, калі мы сапраўды адкажам сабе на пытанне. Нам гэтага мало, вот беларускай Беларусі мало, там, вот, набора стандартаў еўрапейскіх мало. Тады ён непазбежны. Вось, тады ён традыцыя. А калі ён традыцыя непазбежны, трэба заглыбляцца. Нельга хадзіць і просто захапляцца. Ах, які хороший Абдзіралович. Гениальны там па ўсіх параметрах. Гэта ўжо не цікава, насамрэч. Вот цікава, сёння я пачуў, напрыклад, для сябе азначыў там ідэяў 10, якія цягнуць на тое, каб іх разгарнуць у паўнавартасныя глыбокія тэксты. І мне вельмі хацелася, каб яны здарыліся. Каб гэтая кніга, пра якую гаворыць Валентина Кудович, каб яна была напісаная, выдадзеная. Каб мы не просто займаліся таким культпросветом і распавядалі беларусам, што існуе такі Абдзіралович. Каб мы спусціліся ў Абдзіраловича на некалькі ўзроўняў глыбей, каб разважалі не вакол яго, не пра кантэкст яго, а унутры яго. Абдзіралович і все астатняе. Там сапраўды вельмі много тэмаў, якія мы пакуль абмінаем, таму што, в прынцыпе, знаходзімся на гэтай першай стадыі захаплення. Нам патрэбна другая, третья стадия этого асэнсавання. Михаил, ты плануешь промысловую здобычу Абдзіраловича. Татьяна, плануем другую, третью, четвертую стадию погружения. Татьяна, ты хотела? Да, несколько реплик таких копились по ходу выступления других коллег. По поводу фигуры сомнения, Игорь, мне кажется, что этот текст, он скорее ответ тем, кто сомневается в существовании белорусов, потому что если принять во внимание вот этот бергсоновский бэкграунд,
то текст написан исходя из того, что у белорусского этноса, по меньшей мере, есть своя длительность. Да? И эта длительность, она не ставится под сомнение. И весь текст написан с таким пафосом, что у этой длительности, творческий потенциал этой длительности не раскрыт в силу конкретных геополитических, цивилизационных и так далее причин. То есть это ответ тем, кто сомневается. Но если какой-то такой пафос считывать, то мне так это слышится. Вот. И я еще хотела на тезис Павла о персонализме отреагировать. Безусловно, этот текст пишется в той рамке концептуальной, которая задана, начиная с Канта, может быть, даже еще раньше. Это концептуальная рамка задана вот этими полюсами различения индивида и общества. И точно так же Абдиралович, вот его рассуждения в этом тексте, они всегда переходят, у него или в фокусе одинка, или же супольность. И иногда темой становится вот этот пафос творчества одинки, иногда пафос творчества супольности. Но, опять же, если такую герменевтику текста проводить и реагировать на какие-то интересные, не побоюсь этого слова, да, какие-то идеи, в которых есть свой такой поворотный, если угодно, революционный потенциал, то есть выход за определенные концептуальные рамки, которые для нас сегодня стали нормой. Ну вот, например, рамка индивид общества. То у Абдираловича действительно в этом тексте есть такой тезис, там, где он говорит, что вот формулирует эту фигуру круга. Сначала есть вот эта логика или индивид, или одинка, или общество, но главное тезис в этой связи. Это он пишет, и я просто сейчас точно цитату, к сожалению, не вспомню, вот нету Валентина Кудовича, который прочитал 23 раза, он, может быть, вспомнил. Он говорит о круге, и суть, то есть суть загадки, говорит об этом круге как о загадочной фигуре, и, в общем-то, эта загадка лежит в основе тогда ключевая для этого текста. То есть для того, чтобы было супольная творчесть, нужна творчесть одинки. А для того, чтобы была творчесть одинки, одинка должна быть вот как-то интегрирована в какое-то супольное творчество. То есть здесь намечается какая-то интуиция, которая предполагает выход за рамки, или можно было бы так это по меньшей мере прочитать, необходимость выхода за рамки, вот концептуальные рамки развлечения, противопоставления индивида и общества. И это как раз та перспектива исследовательская, которая сегодня вовсю прорабатывается в социальной философии, в социальной теории. О том, что надо выходить за эту рамку, это сегодня как-то одно из таких ключевых положений в современной социальной философии. Еще один момент. Я хотела бы вернуться к тому, о чем Ирина Дубинецкая говорила. Меня это как-то очень-очень зацепило, что ли, по поводу того, что вот Абдиралович не увидел историю, более давнюю, великую историю Беларуси, не заметил, сказали, не заметил. Нет ли в этом такого сознательного хода, почти политического хода, связанного с тем, что, то есть на тот момент он понимал, что будущее Беларуси, или возможно это какой-то суверенитет и реализация нациотворчества Беларуси, все-таки предполагает совершенно другой формат. Это не тот мультикультурный, многоязычный, многонациональный, многорелигиозный, многоконфессиональный, а все-таки, если есть вот эта перспектива Беларуси как суверенного государства, то она все-таки представляет такое мононациональное государство. И понимая это, как раз формулирует вот тот круг тезисов, который в фокусе держит не вот это великое прошлое, а какую-то совершенно принципиально иную перспективу. С точки зрения которой, то есть действительно нельзя сегодня само собой разумеющимся образом говорить брать и просто присваивать себе те какие-то достижения, которые принадлежат периоду Великого княжества Литовского и более поздний период объединенного состояния Речи Посполитой. И если это сознательная установка, то тогда это совершенно особый вызов, потому что хорошо, если это сознательная установка, а как тогда все-таки мост выстраивать? Как в современной, в нашей современной ситуации, когда
нужно каким-то образом этот суверенитет подкреплять каким-то национальным сознанием, каким-то собственным нациотворчеством, как тогда этот мост сегодня выстраивать? Если все-таки сегодня современное белорусское государство, но оно... Сабрина намекает, что надо час выходит. Хорошо. Когда мы будем протягивать так интенсивно, то мы ризикуем, пам'ятаєте, як у Платона там вваливается пьяная компания, потом рассказчик засинає, а коли починається, там зостається 3 чоловіка, Сократ з 2 сябрами, які дискутують. Вот у нас есть, конечно, право и выбор и так скончить нашу дискуссию. Может быть, самое вот по 10-15 секунд, кто еще хотел бы, Валентин, может вы пригоже так? Не обидишься. Я серед тих, хто все-таки боится социализации этого текста. И, вы знаете, его каштовность у тим, що забурення абсолютніше, Європа розвалена, світ розвалений, Білорусі нема. І хлопчик 25 років садає, сидить перед смертю, не думає там не їхати, сухотники їдуть там на полдень, ну, правда, Богданович ночи не вышел, и стражает. Белорус, слухайте, это цуд. Ужо, калі хтось бачить у гэтым падставы для нейкіх фрагментаў сацыялізацыі, хтось яшчэ для нейкіх, конечно, можна, напэўна, все. Я просто захопляюсь этим человеком, и мне это достатково. Для меня это самое важное. Вот что стержальное для белорусской нации, для ее будовництва.